potonga ko ni ko ri ko hingan se ka ba fa fa wa tu ko nga ku tola no e tau fenga he ngowe pe mo tau tai pe mo fa mea ko tau hao anga ko tafakon ki he leipa pe o kue pe fo ki ai fo tu ka ko fa pe ke fa malala mai mo he minista he ko hi o ku tau hanga tu ni ki ngai po kalama fo o ko fai hono tano I ko tu ko fo la ma no tano ai ngai po kalama fa fitongi kau ngawe ko ni pe tato ti fito ni ki asle se fo no la ai ngai po kalama ko ni kawa e Pacific Labor Scheme ko e Pacific ko e PAM ngai po kalama pe ko ku hiki hake ai level alu me level ko to ke alu I level ko skills pe ko fai ko poto ngawe ka kono mau ngai se ke tau fanongo ko ki ai he mau nga fo ke fanongo mai mo kau fralere ako fanongo mai mo kau e se di ko na fai ai fetu ko kakai pe fanongo mai mo ki na tolu ko o ta ma ngawe he ko ngai programa ne to ke ilo ke kakai funwa kai lava ke fai ha na kalanga ke mo na usio ke fenga mari ke ka ko tu ku fai be ka fa funga ngai ko ngai fitu ke na wa ke na mai va nga ka ko tu se ko korea ke ni fa mala mai ko ko vote ko ni ko I he labor program ko ni pes you are no fitu ko se ko hange ko ka consultant ni na ma fa ngawe ke area ko ni ka ko pe ke ni sa mo fa mala mai ko ngai programa ke ko ai ke ma ina si me ai ka kai fo no ko ka pa he ka ke taula wa fa ngowe o mahino ma me ha tau me ne pa ko tau hao anga ni hono o ato tau kakai ke nau ngao he ngai ngaa ko ni ku ala ma I Australia New Zealand pe mo te taha tu pe America pe mo ngai fonua ke malo pe mai tapo e fitu na xera te ke ho maybe pa ko mikato se mo na pita ka venga ko no hake e fa fonga to tapo e wata taha pe ko programa ko na ko o leipa pe ko ave ko tau ka ngao e ki muri hai to ki ya pe kia ko konga o programa ko e mal po ngawe ki ngai ngau falo to fonua ka ko tafa aki ko ki leipa o he po ngawe ko e matuan ko tunga ko ya tau ka leipa pe ko kakai ke na fa hoko ngawe ko to ngan o ku he tunga fa tu tamaki pe o hi ngai ko lahi taha o kakai o ia ivi mo mafai mo tau ke na fa hoko ngai ngau fa leipa kuna alu na to programa to foi akau ko ni New Zealand pe mo Australia ere pere o fanga ngai re ai ngai sector tau te fito ki ngau e anga ki ngai ngau e anga hange ko langa ko ngai ngau le pa ki uta o a o mai pe ki ngai poto ngau e pure anga e na ufiri ke tukuange e na ngai ngau e kana alu na to kau he programa to foi akau ko mai no pe to pe u ngau le re yang e pa anga ma me ai ka ko palo pare mani ki he fonua pe ko sha mai o ma o he poto ngau e ngai launga pe me ngai ngau e anga ai ko ke na ke malava ke ma o hakakai ke na fa ko fatongia ko ni ko fika mai to fa ma bo mai e poto ngau ke ngai fa to fonua ka kula wa fi line e no afi ai kakai o kuna mama pe ko ha ko ke sector ngowe o alwe tu ngalei pa ko he ngowe ke ha ke panga wa no ke ho ai au fai ngata au pito ke to ma o hakakai ke na fa ko ngai ngau ko ki to kanga tau te fito ke ngowe he la ko to la he na to o na o he programa to foi akau kawai ke langa ka operator ngai misi no me ai pe ko to ngawe ko ni ko ke ngai ngawe la lahi ta ko pore ke ngai mo fonua pe o gai no ai fitala no aki pe mo no sila pe mo Australia mo fonua ko ni I he level of kapureanga ka ko ke fa fi mari ki ai ki ngai tari ko na ko mai me tigina to ko me na ho ko na whakapaanga rewa e he potunga aue I whenga we aki pe mo Pesa Plus pe ko e area pau ki whatau aki e wā anu sila mo Australia ma ngai whanua e Pasifiki o nau whakapaanga pe na e whau rewa hala whanonga pe ko strategy ki he whaunga o hono whiri ko e kau ngā aue mo ha whaunga e malama ke pe ko hala whanonga ke whenga we aki ai atongani mo ngai whanua ave ke kau ngā aue ke lawa ke ai pe halerei e toi tongani
Kako no mo ni o ku mahino ai hala fononga ko ni pe ko strategy ko nai fau pe a o ia pe no ngai tatau ko me pango kai ke hen ke tu fa ai fonga mo fuka amo ko me e ke fai o ka wa no fili o ka nga we ula ki fuka momo a gina dol ko ke ha na nga we pe fili o gina dol ko e malava fo nga we i tongani ko ngai ngai fo tu ko e hala fononga ka ko no mo ni o nai ko au ke tuunga fa ta pe ke fonga ngawe pe mo lao ko ngai kau ta ko na lao nga ma ko ke ma u hana ka ngawe ka ngai ka kau ta ha i he ai kau siaina i he una peisi i he small ngai anga vai ngai anga tapak o du ni pe ke na nga tu wa pe ka lava i ngai newspaper pe ngai media ka pa ke ma hata pe malama i foi wa dai mi malama re ke o mai ni i hia me muri ke na whakakata ngai ngau ko lava ke ho mai ka Filipaini ke sektor ko na ko o hospitality pe ko ngai ngau he hotel ngai resort me ta mamata a pe ke ka nga siaina o na hu mai ko no nga ko ke to ma u hakakai ke na whakahoko ngau ko ai tongan ko ka kai ko o strain i ngai ngau anga ko ni tau whatata pe han ko whare ngai anga vai i small industries ko ne mau pe ko no teu ki na tolu train ki na tolu fa mo pa anke ngai ka ta o ma na ngai me folau na pe tori e na folau na to ai ko pore ko ni fe ngai mai fonua o ku fu fai ngata au pita pe ko ne tu ke ka hau ko fai pe fe ko tala no ake here vo fataki ko so ake premia i tala no mo ka ta ke ngai fonua ka fai pe nga au ke ai ka ko tu ko ki tonga ni tai ni mi o tau pala parema i he issue pe ko ka veinga ko ni fika wa mono ke ma ka kai ke na fai le pa ko fata ta ko ko va project ki ai World Bank na ostenta pe ma o kauta ke na fa ko no tanu ngai hala i va ko ke te ma ka o le pa ke na fa ko nga o ko ai ko pore ia mo ni o pito me o ha ke ko e fa fonga e wa ta o fi ngai mo fonua ko tau dai na fu ki tau ka na ke na feel ka malere pe to lahi ke na feel ke na o fai ngai ngau ko ne to foi akau ngau he miti ngau he tau vai ya o ke operate ngai machine ai ko o lo tong fai pe ngau ke fi ngau ak mo po ngau ke ngai ngau fa lo to fonua ke fo ngai fili ko ka ngau o ngai fai ngamari ka te na to kai pe ke na ngau ki fa ta fe te ka ngau fo pure anga ai ka ngau i he private sector ka lo ki o ngai ke te na to o ku viviri ang e na fi mau ka koe pore pe ia o lo fai pe fia ngai moia pe mo e potunga o pe mo fonua ka lo tonga o si hifoaki e hala fononga ko ni ka o skamata nga o mai aki malo se malo tora po aba de la pe mo ta wiki malo ikse ka mo feito na pe ka mo e ho ik me mi pa ko mi ka to kamalo ti hik minista e i te pe pacheti pa mga i fime aki. Kuki mesi penya ko toka ngau ki ki kamala la mai pe e minista mo le pot ngau. E pe si uang ya mata o estimati uan wata ko sa program wa. Pe kawa kin mo fa ko ro i lo pe ko intellectual property. O ka po ke ai me ko ni e ngai mea o kulai o ha ke ka kai tongan e tani ko wi ko business ia mo tana pa nga ka kai ke i ko lo ai ka kai ke ai ko ngai ko lo ka we ngai hi bana na fa ko ngai to na na fa ko na ngai design ngai fa ta ka mo ngai te ma wi ni ke o na u fa marketing na to fa business ia ko pakai pe estimati ko pe ngai panga ngau pe e pot ngau ki na ngau ki pe o pe ha i he pe ni mau mo ni matolu o palan ngau ngai ngau o fa e pot ngau te ka wa ki pe mo me ko ni ngai lao fa o ko ngai me te mo ka ku ika ki fa mahino pa wa ke ko ha hana ngau e fai ke ta ofia ke palpare mo ko ni pe fakasisi ya palpare mo ko ni pe fenga ke ma mo ki monui ya ni ko hana to le fakau kau ngi ko ngai apia ko hana to le ngai sila he ko business at puge
tong lai pita ka muri na business o tu mari e ngai me ko ko ki pe ke minister pe ku ka wen I he ngau e ne put ngau e no fenga ke malu I ai kolo ai ka kai ko ni pe mo fenga ke ma na mo u me ai o hange ko ye ko tana ki I ko na ngau e ki ko ye pe se malo sia o mo ne me o ha ke ko he fa fonga pe ai ko intellectual property pe ko malu ye ngahi ilo pe me ngahi totonu e ngai koloa ko ak na to na hanga fa tu pu ai ko la o fenga we aki pe mo me ka veiga ko ni ko no lo aki ko la o ke ngai koloa ngahi ngawe anga au ilo ko industrial property act ai malu ai trademark ai ka wa ngahi sila ngahi me ko pe mo design mo fainga design o ave o le sisita he potunga ai ko va ko ni una ngawe ki ai te pa ke le sisita ki ai pa ko kina to te na hanga mau o na fai le va ngawe ki ai ko mau la pa mala pe foke ska ilo ko la en ka mau ai ko la ko ngai kolo ko ngai ngawe anga pe mo la ko ke copyright pe ko la ki he la to tonu ke hita tau o si ai mo la pe e fonua ai ko me na me ke fo fonga ka pau tau hanga hiki tatau hanga tatau o hatoki pe ko hiva o ko si ai pe hono lao ka hange pe ko ha ma ko pacheti na me ke fa fonga ko ngawen ai va ko ni o na ka hoko o na ngawe ki ai pe o ke pe ki revenue o lava tana ki me ka ko ke fula tau te fito ki hono le sisita ngai trademark ngai design ka wa mo copyright pe ke wa lava hiki tatau le sisita mai ke va ko ni ta una hanga monitor we mo ki ka ngau ki ta fa ko ni ke fra papau e una mo ke la ko na to ko na mau e la o fra papau me ko ngau ba ko la ke o atu ke fra mawanga me ngai tu ni ke e la malo exe ya fa malo atu no tari foto ka popo malo hoik ka hoik e Pablo pe kon pare mia we pe ni ho i stau na ko mai pa ko pe ga fatongia ako mau inga to pit he ga ko wakai pe ke tau unu mo ki e tahao no e tahao no o spero pa te tau te fok mai e pa po ngau yako nga we ko ki Pablo i kai me ko ki mia hem de sta hem mia we tafitu se o si ka si e ka ngau ho ke tafitu ya Sia. por pare mia Fitu na sia. Ai pe roki eke. Pe kuai waha nau fatongia he konferensi pe kai. Ko me ai ko me fa lau mari. Kon pare mia Pe nau ka hoi. kon pare mia me pilalo ko ke o ko be ne ke me fa conference ko ga ke tau fa va ga ga ni be conference me ate fitu na le pe pare ia Pauleo ka me fa lau mari amu ko se me ake pe be mai e krista o por ga ke ngai ga we fa lau fonua Tape mo e se a komunikato. Tape mo e tokon paremia. Tape mo hoike. Mai hoi kinista ka pege wa fonga hoike ka kai. Koe e budget whakātoa e putunga au e ke ngau e whalafonua. Mia, ki he wanoa ua tolu, wanoa ua whā. Wheunga pia moe e tāwhitu pointaha miliona. Peta tau, ki he peseti, e ua poine ua o e peseti whakātoa ai pureanga. I he budget whakātoa hange koia uha atu, koe peseti e ua ono poine tolu, koe pāanga ia mi he pureanga tonga. Pesete hiwa poine walu, koe pāanga tokoni anga maheni mi he budgeti. Peseti e whawalu poine wha, koe pāanga tokoni, pe mi he peseti rewa e taniwa poine nima, koe tokoni koloa, me hoa ngā ue tokoni whalaalaka. Koe whakātoa e budget ai mia, koe potunga ngahi ngā ue whalafonua, o kuhiki aki, ai peseti, e te au ngā tolu poine wha miliona, me he walu
peset te au ngā tōru poine wha peset me he wal poine wha miliona ki he tawhit poine ta miliona ki he wat noa ua tōru ua noa ua wha. Koe hua poine ua miliona ko peset te taha tōru e pāteti koe wāhenga. Wahela lahi ia koe whamore. Koe tahaua poine wha miliona peset e whitolu e pāteti koe whamore e ki hono whalere o ngā aue. Koe ua poine wha miliona peset e taha wha e pāteti koe whamore e ki whatau koroa. Koe ngā aue, koe lakanga toa e te au hongo fulu. Koe potu ngā aue, aia koe lakanga e whitu hongo fulu maa whitu. Koe kau ngā aue tu ma. Pe alakanga rewa e tōru tōru. E kau ngā aue lau aho. Koe pui tō aia e sea whikau aku pia mwe patit koe ni. Ua noa, ua tōru, ua noa, ua whaa. Pe koe konga lahi fōki aho no patit koe ni. Koe kakaina nau tu hausia, lawe angofua. I he hiri koe ni ai mō ngā whika ma a COVID-19, pe pehe fōki ki he ngai taropiki, mā loh, ai tō i tongani, i ngā he tau i tōru koe ni. Pe konuhi ngai o kōlua kia pāteti, koe tokoni, me tō preanga ka ki nau tōru koe ia o kulawea ngofua. O kui heni fōki pe mwe potu ngāu e koe ni ki he tori fōi a kau, ta haini a ngāhi ngāu e la, au pito, o ku whakahoko. I potu ngāu e koe ni, pia i hene pehe iai po ngahi pōkarama. Fōu nai kore ke pureanga, i whai ako no whalerei, ai potu ngāu e, te ria koe ka hau koia o e tori fōi a kau, kai umaa ai ka kai koia o whiamau ki tō lerei anga no ako, ki nau tōru, ki nau wholau, o whai ngāu e, pia si e ngai, e nau hola. Koe tō ngai au kui ai, te ai mwe wha kau whohou whoki ki he Agapuru Unioni, o kui ai e nau World Cup e tauni, kau maa whoki e Agapuru Riki, pe pehe whoki ki he paanga na i heni ka kua wahe wha whoki ia ki Office Paremia i e tōnga koe ia koe pureanga whakakoro. Koe ki pui tōa pia sea whikau aku pia mua e potu ngā wen, o ku ataa ka pau whiai kia ha tokanga i whaha no wakai, e ngahi ngā ue, ka ku haa mai pe whoki i he ngahi ngā ue koe ni ko hanganaki mai kiai, o kia i toko nahi a pito e panke a mamani, kai uma Australia pia New Zealand, i ono whakalerei, ai whonga koe ni o whai hau no ngā ue i e ki nau tōru koe urawe angofua. Pea i kai ki ngata pia i he moturahi, no tap, au kau mai ka ewa, ai pēne ki he hāpai, wa au kau maa whokai o niwa. Pea i he ne pehe sea o hā mahino mai ai, o ku ngā ue lahi au pito e potu ngā ue koe ni, ki ngāhi tawhatafa o e whonuani, o ne puaki mai a kia mea koe ni, o ku holuangi ho tau tau tupu, i e peseti e whaanga futupu, si hifo nau tau, i o fulmani mā. Pea whai kia e tokanga la, i potu ngā ue koe ni koe tau tupu, kai umaa whoki ai ka kai whiwhine. Pea i he ne pehe o ku iai e ai mea mawahe o ku whai ngahi ngā ue ki ai, mo ngai whahino hino, o mai me tō pureanga, ki whai hono tō ngai ka kai o e whonuani. Te ria, ai ka hau e whonuani, ka pēr tau te whito whoka ki nau tolu, u kei manawa, ka sihifo nau tau i he tau ni ma. Pēr whai ngā ue, wa au whiheni pēr mwe potu ngā ue, ako, ka mai potu ngā ue muui, pēr i ene pehe o ia e whalerei la, u hanaki mai ke whonua, pēr mono tau he tau kakai, i he kaha au mwe amanaki, e oa te nau
masiva i whakaukau mo i tunga whaikanomika kana ulawa ke na mo ui le rei mo toronga i taimla hoi ai ki pui tu Afrikawa ka mo budget ko ni ko ai putunga ngai ngawe forward for noa malo se Poto ka popo opo se io ne mai tata pulaki kata pe e wata ta ko pe ki o pe ki tata pulaki ne mai tape mo sea pe ke ko ke ko pin kakato sea ko formalo la hiau ki he minista pe mo ngawe la ne fai ye potu ngawe ko ni ka pe he ki he CEO mo ka ngawe talwe to ai ngahi fai ngata pe mo fai fatongia e potu ngawe ko ni ko lave ho pe au ku ai o asi mahi no pe ia e pe si wangea ua val tolu ta pitu ge ngahi ngawe ko ia e va si poti ani na ne mea mai aki pe ko lave pe au sea faka aki mui pe e minista kai kine to me ha ke ia o alu me akapulu akolo motua o World Cup kai ne me aki pe ia ai i kare tahi ka ko fra pe he ko potu ngawe ni na talu langa ngawe ko ni o fai malai ba inga halano mo ne fe ngawe aki wa pe ku ke pa to lo ake fatongia ko ia ko jim ko na kutu na to ko di mai potu ngawe i he aho ko ia no faka os hiri ai feinga ai kolo pe mo e kau pou o lava o kamata ngawe ko ia o osi hono peseti valnoa pe toko ni mai ai pure anga faka os ko to me ata u pe i nga hi me ke he o fai ai fe ngawe ak ko me ako mahino hange ko me na tala no ki ai ola ko o akapulu he wike ko osi pe mo fe au hi ta u ko ni ko ha me ne fu ma ke he pe he ai akapulu akolo motua na uno fo bea u whakalongolongo tako ne kei loto tangi ape ai whakafofonga tonga tapu nima aluia o to eke holo he kakai ke pe ko ha koe mea fu pehea i timi akolo motua o talange he motua pe a mautolu pe ho mau kaunga ko pe na e sipot ko make he anga timi akolo motua ko e nau gym pe mo kakai ko na una whakalere o fe auhi o tamaiki hono toka ngai ko whakamalo sino ko na fai o ka ia timi akapulu i tongani o ne fai na whakamalo sino ko ia e ngahi mi sin taimi o na wo ai o whakamalo sino ai o mau hiki pe ke nofo pe here volo o lo pereki hono teu i ko e fa nau pe e kei pe he ai pe o ko fie o atu pe nei o si whakahoha aki pe ki mua ko World Cup ko ni o ku amanaki ke alota ko motua o kau ki ai ko whakakau ia ai ko nga pe ia o ko miti pe ko federation pe ko ha akapulu a France ko he World Cup he na unofo o sio ko pe se tipe nima o kau akapulu France i mamani o kuma mo ui me he akapulu pe ko kau professionale ia aia de tau behe ko i kare tahi ia pese de hivani mai France ko kakai hange pe ko kitau tolu ko motu a business ko motu a plama ko kau loya o kunawo o akapulu fakakalapu i ona ngahi kolo o nau toki hanga aia o hoko re vaia pe ui ko grassroots o akapulu ka ko hui tu a fokia o akapulu i mamani ko i kare tahi ko ni ko ui na ui he fai ako he wike tolu ape pe ko si pe ko mahina taha ko hiri toko taha pe ai lo kolo o kuwa inga i tongani ko mata apure ko sepo sakaria ko hukaia ai timi akolo motua toko taha pe me toko pe wa fa ngo fulu ko ni na ui pe ko toko tolu ngo fulu ko ko ki tangata me se na wakai hipope ene o ke fai toka e nau kui i kolomotu ape pe ko uhinga ia patotonu pe kilalo tanto pulaki pe toda ko ni me ma fa un do da to malo
se au ko ke fitu ka na mo to fa mata la mai mo to le ka ma fa nga ko ni timi a ko mo tua ka ko uhinga ia ko no nga fo ke ku mahino e tau to o hake o e kaveinga ai kau ko toa inclusive pe mo e tokanga e kina o me he ma ulalo pe o a ki he ma lunga ko ma ke he o alu ai timi a ko mo tua ki he World Cup ko ni France he ko alu ia ai fa nau na e fai hono hi mo hono teu i mo amanaki ke toki ma u hanau kaha aia o ku ke heia me he kau wa inga ai I kare tahi ko kau wa inga I kare tahi o ko kakai una o si ma professionale ko to na o tolu ko kau akapulu ko toa ko fa na go ini o hange ko talanoa ko me pe ko ni na me mai aki e minister na nga hita mo tua ko na ta upe ia ta hiva alwatu ya to ko si o wa to tolu frutu o na ta u ka o ku mahino ko uhinga ia ai mahuinga ko tunga u ko ni pe mo o hake a me ko ni ne o ne hukitonu I he kainga ku te whakafofonga I ka pe he I hoto whatongia ko sea I he akapulu a kolomotua ka pau ko whaka amu pe pe au kai ke he whai ho maurere I taha ko ha me a te mawala lava o hange to fupe ko langa ai fu Jimmy Goena ko iloa ko Jim ko sunia mafireo ko atuau ki he whakotu o whai ka ha o kore ke lista ke toka ngai kina ho mo spoti ko sio ko si sai pe mo to luia te mau hange to fupe ko nga me ne mau os whakahoko pe ki mua o ku kau e motua ni a mo whahinga whakakau kau o hange ko rea iloa e tangata presidente o Amerika o ku mau laki e ke hifo ka mau tolu ko ha e mau mea e lava pe mau toki hanga ki he pure anga o wakai ki nau tolu pe ko tapua ki a e wa tahataha o ku pehe ai e mau timi akapulu o ku mau laki wakai hifo ki mau tolu pe a mau si o ko ha mea o ku mau lava to ko nea o ko mau ngata anga pa mau toki hanga mai rewa ki he pure anga ko whakakau kau ia ka ko fia pe au e oha ke he 8 minister e mo potunga we ko ni ai au ne fua e fatongia ko ia mahino pe nga he mea ke he ia ko ni hange ko tori pe hange ko taha pe nga hinga au ai kolo ki he now sister city ko ni ki Australia o ku mahino pe mo nga hi palo pare mai ko ia ka ko lau pe au ni ko whainga maari e sea ke oha ke ai o kuai pe mau amanaki le rei ke hoko atu pe a whingawe aki mo potunga ue ko ni o hange to pe ko ngā whingawe aki na mau os whakahoko pe ki mua pe aku kei hoko le rei atu pe aku whamalo lahi atu au pe aku whakotu atu e au malo me mai e pare nia Check ba ko ba ko na ta bo feitona ta bo hoi ki me viva ko mitaka to ko ka vitu ni ka ngata ve ke me ko ne to ta bula ki ka ko fa toki ho mo to ani ta ko presidente akapulu I me ni tonga ke fa mana to atu e ta te au ko ni akapulu se ku ai ai ma o ko sila e ko mo to ko ha ta la ko ni ke ko nga pe ku fo ai fa mai ni mo te ka ko ta si o tonu e le le no ai fa le sporti mo no fa ta e fo no hange ko ta si ko mo to ai chim tao siêu béo thì vào này phải gặp hệ về tìm bạc lấy ai vào lót ta tao bên phòng mùi ta bên tao siêu thì mà phân là với cái ngã xin đi nó tết cái mai nào tìm hiểu cái phải nó ấy cái bố bé sẽ cái ngái cái tìm hiểu cái một tuần của hà xin thì của người đấy các cái tao siêu cái bao nó phát ta mai ở ngay có lo sporti họ bên thì tao tết cái hàng cái cái việc phải cái hệ cái minister hàng phải vía mo cái này bé cái vì sao phải lang cái phèo thì coi phải vào cụ cao cái phải có là cái tàu cao á tụi ngày bé bé heo po à về vào cụ ai tụi cái bé coi mình sai gặp này thì kalau aku fatogia mahui ngai ono fai via mo fai ai sporti hanga sporti fatata e ngai koro hanga sporti fatata e fonwan hage ko ko le ko sio asme me ngai koro ni tani mo komara to pese ta ni pano ani ta malo fa muy he walapi fai ai ki sa mahalo ki nautol ta ni mano ko ya
kai fora ui a ga mo nau tol fai na bia ko fa marata pe ki nau tol fa no mai ke pe mo tau ki fa rea ki ka ta ko ni ta ni mano ne tau malo fa mu ta e wala pi e fai de na ki la fa mo ne tau kon kon mo Australia e a ta fa bo ko tan ko ba lo ai e fa na ki fa lo ai la wa me ko ya pa po fo lo ta ko ni ta ni mano ko ki ta ni po po ke ga fo tu fa ka na me tu to ta pu la ki po po ke pa che te me sa po fo tu wa malo malo ako e wa ta ta pe malo fa ta pe mai malo se ko hoko te mo e foi voti ko e ko hitu ai pa anga e ta miliona ni poine ni mata poine ni ma miliona ke fa la ka se e se ko fa me mai fo ke pe wa fa ka fo wa fa nga e ria ko tu ko fa ka fo e ko ma ka fa no fo pe fo ke hang ko e ria ko tau matua i he ngai fo wala ko tau da to o tai mari e ngai fo no ke hang ko se ria no sila ngai fa mi no hiki ai o si o he lelei ko o mau ai fotu tu me me ngau o tau si ai ka tangata kuna pore a tuna tonga e he fonua ke o tau me ko tau fonua ko ko mo ke ni sta ki fakasisi hi fo o atu se ni ti ke tasa ko return ko me tasa no o ko ke fu mai na pe ha me ko ma ko na sa na fa kilo e se to meni ka o mai mo ai seniti ko foi moto lon se tau alu le ki tu a me foi loto puha ka tau unu ki mo ai ko me ko ni tu i tu a ko kala pusipoti ko a kolo motua ai o ku ni hanga ia ai ko tu ke frare fra papa la ye pe ku ni hanga ia seti ai alu ai ku takimu ale vai i u me ko ne fai ko si ai fare fa malo sino ia o sia me mala va inga ia o sia me ka tanga ta no o sia ko ki na to ke na fa ko spot i tu amo fa o sia pa mo governance structure foi ka pure ko me ko ne fe ke ko a ku ia hange ko fa ha ko ki mo pa ko tu ko hala fo no ngai ko kalapu a ko motua o ku tu ia ko takia pa ku piki atu re ke ngai va henga mo ngai feitu ko na fa abu ke na wi mui ko ksha ke se dit ko se ni sta mai pe ha fanki se dit ki a mautol ke mo ngai va he o ko fu mo ki fia ha pu mautol ia ku ko tere ahiva ana ma wa ki timi to fit ko na lava mai ke fia ia te vita ai fa nga figa wa ki pia na ufoki na toki e o mahana ki toki e pa ke na te ha na toki fa osi kai mai be mo haki ai kong e plan ko ni ke mahanga mato o ki fa lele pe e vai fo mo o se pe mo ki na fa masino a pe fa ki mete maulava ka mau piki mai ki hataki o alu ko e ria sipoti pa tu ko ni fa ari ko mo tu a ko hanga i va hanga ko pe ko mo tu te pe mi he potungawe ange ke ha se ni ti me grand ko ni fai ake na ngā koe me ngahi wāhenga, te ina tama ekspoti. Whakatūtū e kolo motu aia e uwhe auhi. Toko fitu. Whiau i whakakalapu. Ngahi mea kātou koe tama ekspefine i he. I liki mo, i unioni mo. Mo toi hapeha ngai spoti. Kani hanga e taki ka aia koe taki e katau unuangi he foi hala whanonga koe ia. Katau siwange ki he mea koe e whoki mai pe fefe. Koe whamoe pe he talanoa koe ki he tasanoka. Ko taimi na he potu ngawe ai na mafio ka o se ko ki he o atu ai se miti ko hika fra foki maha me o mai no be tau ko fa ha pu ya pa ko tau ka ko komniwei pa ko tau ka i he sport pasifiki pa ko tau ka he olimpiki ko fa foki mai ko ke i he metari se tu tau pe i tau ko ni fa fu tu ko osi ko mea ko foki mai ko i he foi hala ko ni ke tau fo ke tau sio ange tau ange ha whakaivia ha konga whakaivia ki he motolo ko ni taki ko mo tua ka tau sio ange ko alubia au ki ai ene tua ki France ne me piki mai ha whahinga me ngai kalapu he ngai wahenga na piki ko hai me lo ka pa na lama tu ni o la lele
ko foki mai ko hi e foki mai to nga ka no ko tala pe a se e ia fa hinga he timi ko te na no fo Europe wa inga ko pa anga ko e foki mai ko me ko return ni ko ta hinga ko ki ko i bo ma malo e fa pa anga me kran ko ni e gnisa ko aria ta ha no ki no sil malo ko sia o ke to ko wa ngia to po tai min ko ta ni ho fu ki ko ki po ka ma una wa inga na to no sila me tau whakaako aloa o ke tau whakalapu. Wai whai ana na no whai na to he ua awhi hongo fu tā tau. No tau whawahi na to i nusila maseria tā o ate whanki iwa. Ka ko malanga pe whai eia koe ni se ke iaha whakaukau ke tau. Ai ania whi whakaukau fōhu aini whahaha mai koe ni ke tau unua. Ko hono ua e ku whawa sea ke meganu ase he pēsi wa walu whaa pe. Kai ki ngata pe he sipoti. O ku whai e malanga ia i he i tori foi a kau. Ka o ko pehe o ku ngalo e foi konga e tau no foko informal sector. A e ko whahinga o ku nau i lalo tau potaki lalo. O ku nau whai holo pe nau whanki ngā ue ke he pe ke mau hanau mo ue ai. Ka ko whihu i ku wau nei ai a kōki ai. O wa nei e whakatau ke iki ai mo toko ni he informal sector. He ko whihu i whako i he toi kakai. O ku ke ngā ue. O whu te whamalala pe ko hinga ki ha. Paku i o toko taha kotoa ia. Paku hinga mau e koe ai pesete wha ko tokua koe tau unemployment pesete wha. Patotonu se. Patotonu se. Ko whatoki a koe kau algo statistika kono whamatala ai mea ke hake ukai ke whanara alo e whahofo ia e pau alo e taha whamatala kai mea ako e unga pia ku ngai koutui ko tari ko whai e tō taka whai e loto mahino ne mahino ai savea ko alat mo e tō ia kari au e Patotonu e mai ko malo se o ko mon pe ai me ke i pai me ko an fo ke me fa toi kakai ne tau ia foi toi kakai ta ne pesete ta pe tau ta mau ngau ka tala mai ngai statistika ke hei ngai savea i kai ku o la he ta mau ngau ku hinga ke formal sector ngau he ngau e am ka ko tu ko pesete la hi tau kakai o ku no fona to he level kon wi ko informal sector ai foi rei ai ua e tau ngau ai ko formal sector ma ngawe hato ko wa to wa pa tembe foi rei la o la hi ani ko informal sector ko kakaya ne famo mo pe ko kakaya ne kai ke na wa tu ki he na ya ko malungangi ka kuno fa amu pe ke na wa e na tu ku nga na mo ka tu nga le le ya pa ku ya le nga ki nga ko na fa ku ko micro enterprise fa ki nga we ki ko no ki wa tu pe ki fa kai via kana hanga hifo o ngau ha mea ke whakatau atu. Pako anga e whihu i koe mo whape ke whamalala mai mana toko mai pe ministaa koe ki he whakatau aki. Koe hae tūkunga koe whai kurupu koe ni. He koutui ka whai toko ni o hangu meun tau tānoa ke he sipoti. Tene hanga riu ngau e mea koe ni uhinga ke e ngau e puanga. Ai growth koe ni koe paromes te tau au. Pako tui ka tau ka hanga o ngawe e tapa kotoa o tau society ko sipot ko area ko ni informal sector o toe ka kai fefine ko tau stano ke ko tui ko growth ko fai ka tano ko tupu fa economica e ofia i hea o ki ai o ka pau te tau sio ka to ke ngai tapa ke ka ka pe e ko mo ke fa malala mai ni sta pe malo pe ha fo e bista Amaro mai ke ewa ewa e feu ko mai fe ka wa pe mo peset ko ni tolu ko o kunau i he masiwa ango pe a ko e peset ko e tolu ko ia o kia e peset ia e tahaia o te futola lo pitoia pe a o fai to ko ni ki na tolu uraki koe tō lahi heni koe ke aha nau mātua, nau rie kena. Pe ua ki ai, koe ke aha nau me tokoni. Pe tōru fo ki ai, o ku
Pai ke te lawa I he u kaunga a pia tokonia ki nau tolu. Ai ngā whataha ki heni, ai potu ngā ue ngai ngā whalawhonua, koe ko ngai potu ngā polisi, potu ngā ue koe mo ui, o nau ngā ue he tawha koe ni, koe ngā koe malu, koe whanau koe ni ka umā ai kakai, o nau nofo I he tunga koe ni. Pea I kai ngata pehe nau inas, I he tunga o e sireni, kau pehe fo ke taimi toka ngā iai ai nau tunga whakata mai, mo nau mo I whakasosiare. Lahi ki nau tolu, ka pahe kai ke toka ngā, te nau he, pe te nau lawa o hoko, o ngā wea ke whaitoko na tapu, pea mo ngā hi ha pe o society o wha hoko ka ki nau tolu lawe angofua. Pea ihene pehe o wea I toko ngahi, ai potu ngā e ako. I hono ako I karasko ni, ke nau whoki mai o wak, pea pou I ki nau tolu ke nau maa wha nau mo ui, I ha whonga u lere I mo tāo. Pea lere mai whai tau koe ne ua mo tolu koe ni, ai pōkarama koe ni, o ngā e whataha ai potu ngā e ako, ka o ngā ai mia, ka pehe ki whamahaki, me konga o e kau polisi, ko hono whepopo waki. Ke ua na ari e kina ka kai koe ni, a nau hoko, ko ka kai le rei o e kaha o. Koe, tuunga koe o spoti, o ko mahino mai, ki he tokolahi o e whanau hako tupu e whanua, ka pahe ka ke nau inasi, I he ngai scholarship, hak, ke nau wholau e ki Mbusila, whaingofua ange ke nau o wholau o Wainga, pe a ko I ai peki nau tō pe mou mea peki he ola o ngāhi ngā oe koe ni, pe huka lolotonga koe ni koe ai o preki ko kau he ki motu ana iai, kai uma foki ki motu o whikawalu he Crusader, nai au moia I he scholarship koe ni, o kia e whanau le rei. Te kau hak pe whokea mga he korisi tuku koe a koristonga, ka uma e korisi kotupou, I ho no awe ai whanau I Siapani, ka uma foki ai tonga koe a ki Australia. Koe hārewa mea au foki mai ke whonuani, ke whehu ia. Asien I he tau tim tau ka whonua, koe toa taha pēni ko whahoko mai o Wainga, me iai. O koutoe lahi, koe ki tai no peheni ko taku foki he I kare, e whafoka tonga tapu waki, ai hala ke tau whononga ai. Pea koe hala koe ia, ko hoko spoti ia, ko tau mawanga mo oi, I he ka o. Pea I he ne pehe whai ai tokanga, ke kai ki whangata pea I hau eik tangata, ai pehe whuki pea mui hau eik whawhine. Ai ukau mai ki ai e timi koe netpolo koe tāla. Ke lawa ke ohake ai whanau ke nau kau, I hanga ai spoti ke nau mawai nau mo ui ai. Sea, na o kuteu pe foki ai spoti koe koe fu. I he malae koe ni koe hala ano, kātaki. Ka kuteu ai, nau foki mai ki nau tore I he maina kuosi, mo e nau Poronise Nima, me Oceania. Koula e wha, mo siliwa e taha, I whiau kori koa haa moa. Ko teu pe ia, I he malae pe koe ni koe, e whafofonga tonga tapu waki, pa ua te whamalo ki ai. Ko hono hinga o inasi ai ki ngai spoti ki he, pe nehanga ai o mai tau mua koe ni. Pe maaria ne whoksea, e mea mai ki he timi koe ni koe Hasini Roosters. Nau toki mea mai pe me tuariku, o nau hoko mai nau toru nau pā, pe amu tim whikaura ki watonga. Te maaria ngai e koe kau whai ako mi Siapani. Nau wholau mai, e nau tōne e pare mea ka uma whoki e ki Minista ngahi ngā ula lahi. Au ia e whawhitai me whamalo atu. Ko inga mohanga poupoua, ai wheito ke inasi ai hako tupu e whanua. Pea I he ne pehe koe a manaki le rei ke kahau, o ki taimi no pe me hen, o toi makape haka I tau timia ki ta tolu, pā mai pe ia ngahi ariaki na tau wakai ki ai e hatonaki, pe pehe whoki ki he langa whanua o mo whai, o inasi ai mo hou eik whawhine ka pehe, ka kinau tolu koe ni,
o ku kai ke na inasi I he mo uile rei ka koe popo ma malo atoi ki tonga ko fai fi popo wa ki ka koe pa putu au ko ni ko ki nga ko ta pe o nga wa au fa putu ma seria mo no sila ka mai pan ki ma mani pa pe po ki nga putu nga au ka pu nga putu nga au ako ka mai putu nga au ko justice ka pe ki putu nga au ko frema ki na nga au wa au fi ko nga area ke o society o kunofo ke ka kai mo na tatafa na kaia pe ku vao fi apito ai nga we e punua ko ni o e wa de famaro at pe foto atu se ano o tō ka pōpō e minista ka wawaluwha ko sa fibra ko to mo sipoti ai ku ase taha tōa ko figa ta lima o ronga ko panga ta ki lima broken free se ko kore ke minista o ha ki foki na me foki ton ta pu aki a kolomotu a ka moe hange ia na o kule fa ka ko return ko foki mai ka te foki fai tua ek minista ko foto watu ai nga he return for economical ki fu one maka tu unga I sipoti ka I time tatau e se tal me wa hango fulu I vakai mo tu an o te kiai ke a wa ulele ai tokoni ki he wa sipot itu a ki he wa fo no apa atu fakata ta se ko wai ki to ta ko sector se ki to no ke fa ponga tar pe fitona to kondi yo pe me ahifo Kila ko na ikse ba tap mo ko I ko obligato. Me abi ko fa fonga fa ta ko le no wa fo no. Ko retain ya ko na ko ke me ke me ko to na me ka to ta pu aki. Hanga te au ko timi ko ku fola ko ya timi ko a fa fonga bu aki ko fe au ngai flanse ko ngai timi ka u akapulu na retire ko William o me akapulu ko fa na fe au o alu ke ai timi ko ya ki ko le ko tamia tai se ago ki fa to no atu me ko me aki ai to tono ai ignopere hapai so to ape tau si au pe ai fo ina nak ma ko mo ni na ke me mai haki ai ke fa to tono to ta pu se ago ko fe au hia ni ati bi akapulu na ko si fra ha be ne nai I he mea e misa ki tau tupu ko timi tatau be ni pe mo timi I kare tahi o timi whakakalapu aia ku osi pake pe na teria na pe he ho e kia po kau ngā whakafofonga ku kore ea ku taha po ine 5 miliona ko ni na o hake ai osi asipe kai laiti Whatotor mai pe whika ulaki ka ko whatotor na pe kai ko timi akapulu ko ni na wa inga he toko naki ko nau tolu ia te nau alu ke fe au hiko ni o whai e kai ko uhinga ignopere ia ko timi ko te tali mo ko ka witaia au tama folo ai I kai sea ko ngahi kalapu akapulu I he ngahi fonua tatau pe o ku I he e wanoa ko o ku he World Cup ko troa tatau pe ko ni o ngahi fonua e tau ko mo I kare tahi ko ngahi kalapu akapulu pe me he ngahi fonua ko ia malo tani e au malo se e ko wi mo ni pe fituna se ko kai ko matua motua na wai te wai ngoro mota ko u kalapu ko ni malo se ko ke timi ko ko poi da mo twani se ko poi ko return from economica ko o fa e apacheti ko wi he ko paanga ko paanga to kon si poti ka wai no develop ai ngai malai va inga he ko fe tu fa va inga se ko I to ta ko no sector va inga I fa le loa aulo o black ba ku france a de do fe te kai ke tu hakol akapulu ia I ki ma akapulu na va inga se ka koe tau moririu ai ni I me potonga ko ni I he ta ki he ta ko tau moririu ke whakalakala ka si poti ba ko uhinga e ku whenga ke wanga justify ke whaka uhinga I le lei e no pe minister
fai amo ha tokoni ki hapai he ko mohanga mato framoni le fai ki te ke hona e uke ko si I fare loa na iri e fe ki toa e pa anga la mano sia ko me we go return han I na alhake I community pa ko kora tu e ki staff mo mo me pa ko pe ki fai ki ma tokoni pe ko ai ki ha ave ki fe mahalo na me asi he hapai te maulanga mo ko holo peka uwe o kita mai so asmoritika na Britania o te kai ka ko apu I ko pomo se o vai me ki to ta faska to ko pe me ko poi ni se kono poni e lava pe community mana tu isi sana lo mo I malo se ia a me foi na to ko pe ne ko pe ka ko me ka ta o pe ai lo ia na whakataha a kolo mora pe koe poiri wa ngeni e minista mora ke mama ke tuku fo na to no ha to fatongia ko poiri ko ha ke ku fufuoloa ai to mori riu ai paanga lau kilu ko whakalaka o sipoti ka tigai ha mai me ha pai ha mi a pehe ke whai ke aha whahinga malai wa inga o kulele yangi ko hui ka whahinga return o he whanau tupu o whai one kon faka si pese ko fela ki proklama kon ko tori ko kore e minista na lava ke fa ko pe mu ai training go o fai ko I va u ke fa ko pe hapai ko uhi ko to tongi mai vaka minista pa nga fitu valu ke tota ke ha u pe ko training pa te foki ko kore he we return for economic he tori sea ka kore ke faka ivia mu ai fa na weni ma ke he mehai mo no training ki nautolu I no fuko ai family e whakasisi I na propare mo kok I na whau ka koe me peu sai sea koe whai whekau fok ai mia pake o kutui o ngau e whai whekau koe ni ki le hanga toko ni e li kori ka no whakatoa sea o ko whia maria ke I pache tu kepe a mea koe e minista ke mea mai ai mua ke asi mai ha whainga whakailonga o ke ha mea ku whakahok a ke panga lau kiru koe ni I ha tau mua tau malo sea Ka mo fe na se ka pai ta to ko ha yo ke me ke e pe ke ki fa de ke mi te ta se na pe ke to ko ni ki sai to ko wa te to ko ni to wa pe te ke me a mi te ta ke mi te pe ta sai te ke ma lo ko mi te ta ke tali mi ta ane afi la ke me te ta pa ula o wa mi te nima ai to ta pu walu to ki atu leo pa fa os mede wa e to ta pu nima sai pe ke fe tona sai malo sia tap mo me gato ko kamalo ke premia ke mista e patset ko ni sia ko ko ka sia e me na me ke ya hapa tawa ke me ko return ke mo dan sia ko tu pa sa manatu pe ke mista ko tanu ma ke return sia ke ta to return te la ni ka tori ko ni ag no organ nusil masteria ko funga vela u ha mela na te totongi me na ngai me ka to fa mo ka to I nusila masteria no na fami me panga to man to man o fa manat be ke mista e he ke pacheti ko nende por na we angen be la go ye ki mu atu fa manatu yang mu ai hai fa vi yang ngai family ko ne time go wo ai ko ngai family ko he tori no no de no de ko tu be me be mista fa os bai na ta hai de ke va ta hai se te na to ki va na do ye de na wa we ai pe di pe be ye I wela to go ha me ya ka ko na alu ko na family ko ni wa e wa ha pai nga mo u ye ka si alu ma to a ka si mo pe ko re ke fa mana to ke mista ai nga family ko ni ke ya on ka se di ke ta ni ko na wo ai fi mahina ta banga foi ver a ta hafu nga be fa ka fa mana to ke mista malo e sa se pe ko fangi me ko ni wi ki pe e la ko pe fe tona ta mai me mai a ha pai ta to me ko ma fitu pa fa os ni mai ka po mo fe to na se
Tapo mo whareking ki whangamari wenexia ki watu ki whahoha ape whihokepe mo pesi ua walu tolu Polokalama ka polokalama ua ia se ua polokalama ua sa program ua ka I he konga kono whakaiki ki o paanga huatu ai pure anga tokoni ki he patseti. Sea o kuiai ai paanga ai sea ko hono ako I pe mono training I kau vainga pe kau o whiunga ia sea mo paanga tō wafi wangia ko whai ako o ku ni mafi. Pe ako whakalaka ko ngahi development ngahi polokalama o ku tolmano hi wafi. Eksea o ku asi ngahi ko tokoni whapaanga ki sipoti grant pe ko sport activities o ku taha poine 5 miliona. Pe tonu eksea pe taha kilo pe taha miliona. Ko konga hono hoko ko hono whakalere I pe ko renovate whare o ku manu no awhi hiwangia. Eksea ko manato motuani na tokoni ang pe ai potungawe ko ni ki hono whakalakalaka sipoti I he wahi whono hapai. Pe koutu eksea o kuia ola lele ka koe konga koe ni ko lawe koe ki afektoa ko ki wheu yang pe ki hapai tahaua pe nane mea inai koe hai nai whai ako koe ia ko ngā ka pai mea pe tokoni ki I kare eksea kau tō kau pata. Malo sia ko kumana tu ipe na o whawhatonga ipe whawhafonga na le holo I roto mo I pulu. Wage o wafonga mo mea kilalo. O mea kilalo. Ikai ko kuna sia o mea mo mea kilalo. Age ho mo foi mea mo wa ko haka. Ko ki so wa pa ai mo tu ko fai holo mari au tau bito. Mo hoko Malo eksea o malo kono langa I mai ko tua ke tu pe ki he tonga tapu aki na lava ma o te whai ako ke toko ina tu pe ki I kare ni wholau. Eksea Fefe whamau. Ko whamau din gwen lai o mahanga wau. Ave tonga tapu tafa. Eksea ka koe konga kono toko ni I whakawhai ako pe amohono ako training kau wainga eksea o wei ai fia o ku tau lava o mo whemea aki o tau o mahino ke te tau tau koe potu ngā au o ku ne toka ngai ai sipoti. Eksea koe totaha me ki timi ko ni ne whaatoko ni angi ai potu ngai koe ni na kaptenia he timi aria hona pe o atu ia ki Nusila o silawa ni fui wainga taha eksea pe koutu ko o lai wainga ue to o avgesteria I wiki ko si I he tupu pe ko ni ho mare ia kai ke ngalo I motuani eksea na fai fe au ai I kare ke to fitu a kolo motua na o mai ku kitim pa na tu ta ko to atonga ni ko to eksea pe na o na to ia pe mo sila mo paanga taman ka koutu eksea o ku wha motu pe ngahi whengawe aki koe ni koe whakaivia ka kuia ai whakahoha atu ai motuani ke mara mea yang mua ki minister pe koutu eksea koe konga whakaku sipoti whamalo at minister koe langa ki ofisi ai iha pai ai mia koe ki loki ko ni ko na ia mia share o hao pe to fa pa pa to ni mai ai ka fa ta ia ka hai tu kana me amai minister o ku ia offer ke langa ofisi ai mia ke ku tui lava pe ai police reporti me ai minister pare mia lava pe ha to ke ta e fai nga hisi mo lelei ya pe ia minister mo ui lava eksea o whahoko ngai whatongia
nei kai malava e kohiri ka koutu ko famalo ia ke minista ko ene langa whakalaka ke lava o whakakakato ai kai toki lere mai pe ki tunga mātua sea mo tunga whini mātua ke time fallout ko hono hoko ki whi mau e sea na uwha lawe pe gai ki mua ka ko whamanatu pe ko taimi koni o ku kore ai ke he pure anga ke no more mua o to me atu pe ke tafaaki koni ai kore no fofonua ai ka kaitonga ki nusila I he tainimi pe a koutui o kutari e ni I mo ngai whamiri. Ka wika I tari ia he wika ia ha whahinga ngā ue ia te nau lere atu o ngā ue ai. Ka koe kore e lava he hureanga o whai e ai whi area aki ko ia ke mauha sok ofa ai kau mātua koe ni nau lava kumi hana umo ui ki he whanua muri koe ni. Sea mahalo koe konga pe ia ko ulawe ki ai, whamaloa te kei mea wholoa wheitu una, kai pehe ki he minista, pare mea maho waiki mo kau wawawanga. E sea, hokore atu. Tau tari a, ka tau hoko atu ko wholoa ko uri. Malo e sea. Pea mai, ka wanapu fitu, mo whapore more pe, we whakahoko kei. Wanapu fitu, whakasmeri wa tangatapu nima. Sea. Koe ke wila o pe wha mau I se whei nau tonu. Koe ripotia e wha mau wha tui. Nai asa e whakarea koe ni. Nai to tonu ke wili taki. Wili taki a koe kau tare I kita he poate. Ke o mai ha whakamatala whi unga. Ke whakamaka tu unga I nau whai tūtoni. Ko au mo ko ngo I sea o ku kai ke tapanga marie a mea ki tau hoko atu ka ko kore mat ka hapai tahaua ke o mo te walu ka no pe ka ko I sea te wili wa o whakawhiu na mafuria e whakaukau o te malanga au mo whaita mai e pare bia mo te minista ka whiu ya au ya o whehui pe koe whia nei tō he pureanga. E hofo, koe kamata I hofo I tai. Mea mai, mea whitu. Sea, ko whanawhana ke ua tata, koe ha e whamao popo e retain. E koe retain al o ai, koe ha hono whaingarea, me he tori whai akau. Ka koe isi o e ua, o kou whia eke ki he minister mo e. Pe wai lahi ha nau whatutu. Koe ui, koe lahi ai wholau he tori, pa hoko ai e mawai nofo mari. Pe waha whakatūtū ai pure anga, ke nauhanga set aside ha paanga, ke ne mitigate ai palparem whasosiare, o makatunga he tau koe kumpaanga. Ua, e uiai nai ha nau whakatūtū, ki ha paanga, ke ne mitigate aki, ai isiu na lawe hake ato ngata walu, ai alu e kau ngā ue, nau struggle na tohe rak mahina e ono. Wai whahinga wo monuia, wai whahinga, o ku kai ke sai e whaama, kai ke sai tai ngā ue, si ki wahe, pia kamatare wai palpare mai mo nofo mari, koe kai ke yaha ki se niti. Ka koe ku whaka eke atu, o ku whakahoko mai, ko ene visa to tongi eia, ko ene tikite to tongi eia, ko ene mea kāta pe to tongi eia. Ko whakaukau e motu ani, ko mea nia ne to tongi ke whakahoko he ongo whanua, ke nau whearea aki. He koe tau mua whake polokalama ke ne alleviate ai nofo masiwesiwa. Ke ne hanga to'o, pe ko ene hanga whakakake, ai nofo ai masiwa ki te auraki ki olungu. Kau hoko ai iai ngai familia ulavea na autoria. O hoko na autoria to e palparem. Ka koe ku whie ilo pe akuia me pure anga. Nau to taimi ke tau whakaukau. He koe whahoko mai kau. Koe tau noa koe pe koe noa miliona ai retain he tau. Fusirin las e sea. Ke haha whainga mea ke koe kusio ke hangeha safety neti. Ke ua e rie kina pe meremo o tau kakai.
he se kumi he fie ngā we. Ai ko e whakaukau, nei whetutaki mai kau mea mei muri, mei pēa, pau rea ki he kei ke whanau. Ka koe ki se nisi si vena i au, ka koe te utui au koe whunga ia, ko utui au koe whunga, ke tō ngā whunga i he mia, ka koe peke nau whahoko mai pe waha. Ha nau whainga whakaukau, ke ne miti keite palapare ma whetauraki pa mo i kakai he program ko ni sea. Mara. Sea, sai peke o koe nane aia ke whoke return koe me he tori. Sai peke o ke o aia te pe whika kono kou mau. Ai koe whika kono kou mau sea ai koe tau kamata whoke wanoa tahaua wanoa tahatonu. Ai koe tahatonu nai taki he taimi koe he toko lahi. Ana tau tō tahawhi wangi au tupu. Ko mea kana whakawhoki mai mea se ilia kau tori koe tahataha. Nemi tahaua mila. Ako whika whaungu ko mau ko wanoa tahawa tahiwa. Nai au tau kau tori a tau tō tolwa whetu. Ko pangana whuk mea ko tolwono ko ngane tolwono. Ko ine nima milion. Ai ko tolwono po ine nima milion ko ia lahi angia i he pātoon ko a se ilia na mai tau ko wahiwa milion. Ko tuise ko whainga return pe he tau whingo ki tau tala noa ki ai. Hanga he puianga mai se niti ki he mista ko ni he to i he patseti. Ka pau te tau ai ko panga taha ko toa pena e whakamore ki e pot ngai ko ni ki he whotutu mu whai e ngai ko ni. Ko tui ko panga taha ko tui ku riu ngai. Pa ko tui ko lau maari e ko e mea ko whai ko e tau tō ki ngahi voti ko ni ko tau kumi ko hae mea ku whoki mai ki he kakai e whono. O fia we ku lau hifo e whika koe i he maka mahina ni e ua mape tōku mau e whika o lau o sio hifo ki he. Hua noa. Ka pau koe lau afe pehete na ohe me koe na whihui ki he ke mi sā koe e toku ngai i reipa. E toi riunga tolu mahalo ia he. E au ia ki he tuunga ko whoki mai e te au pe ua ngiau miliona ia. Mi foi mea pe koe ni koe whai koe kia tāna, me koe tonga minista e ua koe. O koe ngana whakakaukauka ne nai. Ka pau te tau fili ministry ke whakaivia ko hiko tunga tau iai. O ko kau e ministry kani tonga whina he kantiteti maunga. Koe ngata pe he sipoti. Kau tui iai me ta whako ni ki he tori fwoi a kau. Ka kou tui sea fufuolo tau nofo he tori fwoi a kau. Koe lau wafe kou wafe fwoi a kau. Nei whike uhinga e kamata. Tau tori fwoi a kau pe mo whakaukau ke tau wako hamea. Ke tau una toi ke semiskio. Pe koe mea kou whima e po toi ngā o. Ka koe whia whini sea kou maa whanau he whanonga koe ki tala noa i mau ngā o. He kou hiko o mahina tau statistika whakaloko. Ko kupaa. Mahara koe puianga piu ke mau haki ngā o e tuaki mai. Ka koe ku tau hanu koe hiku futoko lahi. Futoko ono afe. Ka koe fo ia vai koe hanga whatapu whenke tau. Ke tau hu ai koe foi. Foi ia vanga maari e. Lotonga e tō koe e fuawha. Kue ki foi malu he waha. Tau hu loto atu ai tau i he sipoti pa mo e tori. Ka pau koe vitene koe ki he tori. Hua noa ke ta e tolu ka hoko mai se. Tau ngou e veda tō o ave. Ka kua mau e mātu aia. Ono te e nau whanahu o whaha ane nei. Ke whanonga mai e ngahi mātua mo i kakai whanua hanga whamalang whai mista koe ki he leipa. Ko e ni koe fo ia vanga maari e ni lotonga e tō koe ne se amo kaki holo mea koe ni. Ko e ni koe fo ia vanga maari e. Tau wafe ki he ako ke fotutu lelei i he ako he titi ai pe mo e ako he fokololo ko e ako i he aho panilolo. E tō tahawhi tupu he wafe ko ia. Ko e tewe e whai he ahom. Ka tau hanga atu ke fo i whai nga maari e koe. Pa ko tui koe whika koe e liu ngai. Ko tui koe tau e nima me hen ki he hongo fu. Kai ke tau toi wakuru hanga whatapu pe whewhe e tau umea. Ko e koe siringi panga hu mai koe ki he tau ekonomika. Mo oni koe tupu mo oni e. Ko wau ke he pese te nima kone wheke whakaamu. Ka koe o mai ia e he fua o e ngā ue. O tau kakaitua pui anga. Ko hiko tau siololoa hange koe pōni. Ko tau siololoa ke kau aki. A tau whewhui mo tau o mai ha whakaukau fo o. Ke tau manga aki ki mua he tau alu. Hange ko tala noa ke sipoti, mo tala noa ke mau ngā ua. Marosa.
Malo. Tosi tari pe ho feui to rapitu Ai se, ka koe ki tāna kai pe whai whiu whaus pe koe. Pe waha whainga fo tūtua e pureanga, nā ku I whisi, whetaulat pe me taha kau pisinisi SKP. Koe nea lange koe kumei ne kau ngā ue. Ke nauhanga whakau kai hono whakapalanisi, ai more ai reipa fo si me he whanuan. He koe mea ne iku ki ai, nā tauhange ko nā urua toki haka ke peu. O ose fo seiti, mara. Malo. Pea mai ai pista. Maro sea. Ko maro atu ngahi whakakoko mai ua ki pesea ki lawe peki ai ke office kon koe o I potunga o ngai whonua amana kia ki he taun ki he whanulanga ki ne lawa whai ngahi ngā ue kon koe whai whaamuku ki ai tori ka ma si molerei ka pehe whoke he spoti koe Wai whehu I heni whikaua kua mua tori koe ngā koe pāpare mā. Sea o tukanga lahi mai ngā seria mo New Zealand ki tongani ke whalere I ngā ue koe ni. I hono a koe, pia mo hono teu a hako tupu whanua. I hono a koe ki nau tō I he Tibet, a koe putunga e ako. Apanolo, ai pehe whoke TTI. Ka maa ai ngā hita whaa ke he pē o whai hono ako ki nau tolu ai tautupu e whanuan. Oku wia ai mōni o hā mai o kia e pāpare ma whoki ai kautori e nau wholau pe hoko e motuhia ngai whaamiri pe whikai ai whanau. O kia e ngā ue o loro tonga whai e potunga ue ngai wa ofi pen pe mo ngai putunga ke he au ke reipa ke he tonga koe ni o ka hau ahono teu I koe ni ai kau forau koe o ku ai me was mai ngai au ni sea rock ke tala vo ko na u forau tau fu ma wa tau wata pe he ni pe ko na fu forau en ki tu pureanga o fa hoko ai ngai pa pare ma koe ni o mooni o ko mai ai whatopanga koe ni o ko honge ai tō lahi o kakai. Pea I he ne pehe o toi e whai pepe me topanga ki ai e potunga au e whatau aki ma reipa ke whahangahi ngā au ke hina toanga. O ku hā mai pe I e ka hau koe ni ngā au e holo a ngā au e koe ki he tori whoi a kau kai lahi ka ki nau tō o ku nau pōto I ngā au e. Pea I hene pehe te nau mauai a skeiri wa henga ta tau mo ki nau tolu ko poto I ngā ue I a seria pa munu sila. Ko te ia mohono invest I e pure anga ke nau wholau me heni o kuiai e great mo I tunga skeiri wa henga mo I poto I ngā ue ke nau o mauake ai tunga maolunga I toa pure anga. Ko ia I hene pehe e te lawa ke la hulu ane ai e pāna ho mai ke whanuani I tunga koe ni pe pehe whoki ka hau pe mo mea e pe se komunikakato ka ma komunikakato mana ko abito tau kakai mana ko abito I he ngā oe pe o lahi ma pe e wholau mai New Zealand mo a se eria kore e tau kakai ke nau wholau ange ke nau Sia tunga ngai ngā o toni tātou te whito I he wheliriwa ki a ea me taimi ku tō ai ngai matanga lahi lawa hau tau kakai a tau tolu whai ngai ngā o toni I a taimi no. Koe whaamu whoki I a spoti I sea ka ma kaingan ke lawa ke teu ki nau tō ke whuolo ange pe nau mau ai ngai whainga maari e. Pai ni kuia e tau timi kona te wholau atu. Sihi whakon koe he taha no ki timri I kia me wholau at kia seria pau te ai me ngā hei tim ke he pē unau kamata momea te whako o sini tau nima ka te glawai na whai hanga hei whi auki pau kia I e whia ai ngai ahon pe ngā taki mo ai whawhawhonga whikaura koe a tonga tapu I he
na gymnasium ka ma fo ke na pa fayako na o mai ki ai ko tu ngai o ku ia a honi pe u ia e ngai fra muie ke faleri e ngai kolo e ka au kai ko stage e ta foi ka ngai ngawe hiki ngai ngawe ki ai ke ngawe ke pa ku ai pe me pe he premia ka mai ho mista kono faleri ngai kolo ngai tafa ke yo ha ke mu tafa ko ni ke poua ngai wa henga ko masiva i ngai tafa ko ni ka kono falo fua sea ko wa te famalo at i ngai po ko mai fa pitu ka weni he ki potunga o mana ko he wa kai ma muri ko no hinga ko ki tau tolu o ko tau hanga ta ai uafi ko pokala mai ne o tu mai pe pangi ama mani to ko no hinga ko na lava fai ngai ngawe i taimi ko ia pe mai amanak mutanga tu ngai to no ngai me na lava o fa ko ka kono falu fua wa te famalo at ngai fe ko mai o toi ko ngai fa mo ngai ta ko to ta pula ki ai hala e mo ya to la pe fo ki he ka ta pe ha pai ta tolo na nga o ke fa hoko mai u ge ho mo kai vai na tu foto o ke olimpiki ki mo to ko te vas me he feito gana ko ho mare ya u hanga hanga te hanga fa fo nga to ngani e olimpiki i he fola wakala na tu wa ke he ho e ki fo nga ha pai ko ki mo to ai ta mi ro to nga ko ke na ne fa mare ke ne fo nga to ngani i fola wakala he olimpiki maro se popo okay tapu feito no mexia no tap ni ma pe o tu ba ko o fa malo se ko ke he foki o ha fonua pa tam ke ba tau fa mu pe ke pe tong a fonua fa la ka mo fonua ko ni fa ki fa la ka tau ka wa tau to lu ka fonua ko na on fa no po na to i me ko ilo ke ilo ko si poti ko fo me ai tau pe tau mo mu po ta me ko fi la ma pe i si poti ma va pe tonga ai ke o ke tu fa ma ma lai pa ko fe i fo ki tau fe nga ta to sector ke he ko pa lava si poti ton pe ke tau lava ko hoka si poti ko ko tonga ni de lava ke historia ko ka kai na kai vai a to halua te karia ki fe ko ka kai tonga ai ko ka kai to at ka ba te vakai ko ki historia ko hai uhinga oku saya ha fonua o tu ka pe mo ke si poti ulaki ko loto aki ko o me ko ia loto i tonga te fai me ko ia e lava ko no ko fai nga lau mari o ia pe an mafai fa ka sino fa ta mai fa lau mari te ne lava mo ia ko tolu ko pau ke te lava po ma puke pe ki self discipline pa ko fa a me ko takilere e ko si o ko ki he si poti ai fa fo ta mai tonga ka ko tan ta be fo ma he no ta fa tonga te pure anga ke finga te takoni ai fa u ta ha mo ke to sayang e ko tu ko ta ha be me ko fa lo ta mama he mo tuan ai ko fa ke ko mai komiti te o ki ta ia ke te pasi o va be ko ki makuku ai ko leadership fokia ka ko winga be ta no ke ni ange lawe tonga ai te tau pau pe si potion ke tau pe ka to malai ke he ka ma si potion ta ki tau to le ka ko tu ko me fa ko ni o ti una ma o mai ai re so ni ko me ke tau fa aki te ko lawe pe ko me la pe tau nga on to si potion mo alu he e fo ya ka mo ngai me ko pesa plus ko fe area aki fa ka te tau aki ko pasifiki mo nusi la mo aseri hana tau pa pe to mo si ya mo fo no ko ka koin ko na fa ta mai ka ngata pe ko lo ko le ko mobility na ka si poti ko tam na fa ya ko no tala ngai ka venga ko ni venga ko nu si lo ma seria ko hi ka pa te na hanga ngai fono pasifiki o anga ha tau atai na te hu ko lo ha fonua mai ta to tongi tongani pe ko ha fonua pasifiko pa ko to medik pe na hu mai pe ka te ka to ngai fonua ai i o sai
mo fai ma si poti ke fa ngo fu ke va inga mai tonga pa fu mata pala ia e tau fatonga i be e tau alu pe ne politiki ba nga hemia ke te ke nga hemia ko ia ka ko hinga be ku fa ka ha ko hi tau wa ko bito me si po ka ko hambe te tau toko ni pe ono fotu tu nga ko miti nga hemia be ko hi ke wa te more ai me ako ku sio kai ki tau tolu ko hi ke lava alu pe fa nau o tui ko mea tau bea i he alu koe ni ki he matapa ki ngoe ki he ngā ue. O inga whake e whakawe matapa ko ia. O ku ko hinga ia ko nā u mea. Ko mea koe ko demographic issue. Ko inga ko tupu toko lahe koe ngai whanua koe ni Australia mo mea. Ale tamai, sisi e tamai ki tau tupu ka mā mui wholofu nā to. Ka lahe vai ia ka keke. Ko mea tau ua toai. I he mea koe ko hi tau lahe tau tupu. Ka ko tokanga ba ke ni sia ai fa malo ke tau ko tu ke ko ngai ne pure anga te tau la ba me au te tau ko finga i ke au as tu ka kai to la yo alo halanga ko ni ko tau fa mu be tau fa na au pe hala fa si ko ka na la ba o ma o sia anga tau ma ko tu pe te fa ngalo ko mai mo i he pesa plus e me ko ya ko tu te tau la vai tau to luia o kai ngata pe si poti ko en me ke moana e na o ma o va inga hen ka bo tu ko nga me ai ko tau tole nga ai ahoni ke fai te ko nga tau mal si poti te fai ko la me ho ka ta pa nga na mai ko no tu hau i ko pa nga hu mai ai ko le bi ko foreign exchange ko pa nga fu na ai ke si poti a bo fo ho ta fit ke val bi na ta ana wi nga fu ke mai o tona ki langa nga me nga langa tau te fai va ke fai mo i tu nga pe ke tau la vai ai ko nga me bia se ko pe i he whakawhie maari ai langa whakalako ni. Ko tui ko ngā mea i ke tau mai tau se ni tiko ma ua langa mo ngā facilities ko hi. Kai lapa rewa o tau alu ki ai. Ko mea moi fo ke lau koe ni hange ko mea na mea kai ai taha ono. E wa taha. Hange te ko eke koe ki he whaiako koe na tonga tapulaki. Lu fa tan kono ki akapul na ki sai ti ko he mea aku e ko ha mea la mon bene e tala mai ko mea mai mea ngau ka to mai mea ko na yo nge ka e ke te mi ko na wa ko na to luia he stanga no ai si poti train si no fa malo si no ko ta ha mea na e fai ai aku mai no ko ke o fa ta be mea ai he ta fa mo si no pa al mo no ko ki na to aku la ve fo ke boti ko ni o ko e mea ai ko Tonga Institute of Sports. E pesi o valu wha. Ka ko se ko ke hanga ka ngau kana e ko ku fe a institute ko ni. O ku tu i fe. E ko po hano ko i. E ko ilo ko e apia ko titi au na ko na to Academy of Sport. Ko e ke Tonga tapulo ta mai yo. Ko ka me ko ya ko na to ka ko e ke to ke pe. E ko ke ta hai nga au e hen i he ka ke ko e ke pe aku ai to hi ko ma inga ko ya ko i. O ta fa ko ia ko se fa mo sport i o mena ko no flala ko ke ka nga u he ai ko pa nga be ia ku ave mahalo o pa ko pa nga ta bo ne ni ma wa ko tu fa pe ma u nga he te tu ko ka ni hi ai ke na fa nga u o pa ko e ke be ia i ta fa ko ia se ka ko tu ko po la mo ai pa nga ko ni ki levi ke alu ia ki he ke teu ko ke tau ka au bo se ma te wa te fai vai ke nga hi me ko ia ko ise ka ko kula pe mo po pe ko di me fa si pe ko ba kai fo ko potungai ma hui ngai ko une fa to kanga ke nga klup ke ko fon wan ko ai me ko ka fine ko ai me ki he ke to tu ku ka ko ki e ke pe mai no ko social protection he ni ai malu i ko fa nga tu la ya mo fa ka ko mo ka fa nga ta ia i fa nga ta ia ka ko mau pe ko hinga program ko ni an si ka vai mo ko to tong i ko na wa he ako me fahe nga ko ne ku waha na ki fa lo ku la ka ka ko te na lava o tu ka ko fa tonga ka ko lava be fo ko ta fa si lau nga mai aki ni ko ni ko na ka disable wa di society o ku na to nga e si ni ko ni o fa la ka mo ki mo tu a he ku ma ko me be no ke o me e ta mai ko wa to ko ni ka tik ma to ka ko wa kai ko e ke pe ke mi sa ko mo he best te wa nga wa lo no o ku na ko ata na ki se ni ke toko ni ki na to ke tanta tau ke fo pa ko me ko fe ai ke tonga tapu laki ko ta ka ke ai be o fa la ta wa te ta to te ke toko ni
ka I he tuunga te taulava pe ai o ai nau tolu ke nau malama e ko tui ko mea ko sipoti ko mea ko whakala to lai mau pe ko pe amana ke ki tonga I ngai mea ke se ka ko ki whakala pe se mo ko ko wa pe ia ki hen na ki he potunga ko ni ko tui me ngai mea ke langa ngai facility ke pakanga tapu ko pe pe na poto sipoti te ako pe ke o sipoti pa ma na ki nga au ko tu ta hai me ala fa tonga o sipoti ma na o fa ia ko ni meni ko ke na to hoko te ke ka ko fa ma ala tu ma visa langa fonua ko ni ko lo fok na ha upe me pe ngai tai mi to wa ko pu ni lo na ho ma me ngai me pe ka ku ki ai pe ke ang ki ta pu ro ka ko po wa tu ki ma lo nga o me to ngai ha ko fonua ai ha ka kai fonua I he ni mo malo se tapi me fei tuna se pa tap me ko mi ka to se ko ku foto pe ku ya ko nga ko me ko na me mai minista fica mo ki tala vo ko ndi ko mare ia ama malo ko qualify ki fai nga ki feo ko en fagi wakala pe ko ki wakalofa fare ko pa ko tu pe se ka ha nga lele o ton pe ke fa no fa to nga I mo fa malo I hange pe ko fare ki ko mala pe na ke o hak ka mai tama tap fitu ai kita lavo tonga ko na lava mea ko he malai hiwa I Amerika pana fai pe fare no fa to nga I mono fai ka ngai tala mono ki ai ko tu pe wat pe ko ke a ki ai ka ko tau wat ko tau ono hakke ko pa tau fa to ngai ka ya tai me ya wat ko tu pe malo pe na ko fa lo tola se ko ki tala vo ko ni tau fa lava ko mo hikia nga ko mato na fa le ko ai resort ko he mo fo no ko mare ia tofia o exia fala ya te mo fa lava ko ngai ta ko ki di talo ke si ki tamasi o mai no pe fo ki ko tamai ko na tau ke ma ke hita mo nei ta hite he a ke a ko pe ta ko fa lava to ki ai ai fai aki spot ko ni mai no ko hange ko ga me fa o hange kai ko fa mi ni na to ko ni ko wa ka ko dai loto he te wa o pe ga se ia te tau ke o pito ko ke tau ni tata ki mana ka po fa to nga ko tau le fa lava ko ya me ke si ki tamasi mal tai min ko tau ta ni mo tau taon en no fai vai ki ai le he fa ki be ko ni fa ki va ka ko ngai ki lo fa ko ni fa ka alu pe ke hu e havili pa ko se kon ko a mai ke tai min pa kon ba ko qualify ke olimpiki pa ko fa ka te tu ka na te va kai pe ki ta ki ai se e ai ka ha o ki ta pa asinga ho no pe na to ni ve ta hi pe ta mo foi va ko ya ko e angi ai havili fe mo ngai mo fa ki sport ko ni ka ko e se ai ku va to ton pe ke fa to ngai fa malo e fenga ki tamasi ko ni ko malo ko fa no Europe ko ko ta ni te ki he olimpiki te a o mai ke time ma fa bia ko mu te exia he ai ke o ku he ka exia te me exia he fa ki pai ki go le tai jet ski ko pe ko ha te ale le ka he ni ki ski kon ko lo fa o mata le te ai ko nga se ko te le ia ne tupu he atakai ko ne tupu ha ke ha pai teu ia ki tamsi kon wa wen ko qualify ke olimpik pa fa te tu we amanak ki ha ola le de finga olimpik tangen na ke me ke se ko va ka mi ka wai dai hu mai me ki ko ta he ngoto e ofi mai ki fa le loa te nai pe ki ai kana ka we ki tamsi ko ni ta mo le tamai I he le la ki a ki ai te fai ki tamai fo ki te toto kakao hai ko ngo kakao o fa house mai a ka pases ko ni ai ta pepe exe mana te melang te ki a ka pa na ka to ko na ka vi tam si fo na hopo fu ta ke be ta ko ta lo pe to wana ya pai mo pa vai fa malo ke ma tua e no le o pa na mana ave ko no qualify tam wai ta ke fa to ka ngai fa le no fa malo ia pa ka wat pe ko ki a wat o ku ya no fa to ngai fa le ta wai tau po o tui e hoko e ko fa lo tola ta mo amana klele ki ta wa pe he lo to pe ki fa funga to ngai ta ka to ga ka ta fia tau fa lo to pe ki fa mo luia ke ma pe ki la le o ha ke pe fo noa se malo malo hoi ki fota po te ta e pe
Te Ko wa ko te fi fra o se to ki pe ko ha ke ko ngai me na o ha ke ko ni ngai to ka ni ma pe mo e wa ta. Ko ta ha pa puri o ko fi loto pe se a ke va atu. Te fa ko tu ka o ko ne ka pula ko mo tu wa ke a ni he wa ta ni ma. Toki sila ko mo tu he wa pe wa ta ha. Fo me he wa ta ni ma ta ha o no au ke he wa no. Kana te wakai pe ki he whakalaka alu pe tai mi mo whakalaka laka. Pea koe kāta ki lahi na e whai. Na e kamata aki hono whakotu e ka veinga ngā ue mo e ka veinga mo ui. O whakamahino ki he whanau i he wāwhe taha ni mā. Koe akapulu, koe tō o ngā mo ui. Ko ho mea koe ha o whai he ni, te ke whai pe ho mo api, ka ke alo ako, mea tatau. Huha ngā ue, koe mea tatau pe. Ai te ke whai i malai a ka pulu koe ni. Pea moe ohi pe he. E kai ki ulau au ki he kakai ne nau whakamore mo ki nau tolu. Kai whai e ka ataki he fo'i. Ko pe auhi ai kolomotua sevens me he wafe taha o no. Pau ke he ahoni o te kiai mau e he whanau tangata a kolomotua ha fe auhi e taha. Kana e whai e whakakaukau ko ia he nai ilo i pe ko e langa whonua. Nā mau to e langa i pe, me he wāf taha walu, ai taha fitu, ai kamata e wheau he ho ik whawhine. Pea koe ni kua lere rei mo ia kua au, o whakanau nau ak, o whakakau, ai ki whanau whine na e ohi he kolomotua sevens, i he timu whakaponua a tonga ni. Ka, koe ne toki mau tu o taha pe ne wheauhi, he whanau ho ik whawhine, ai wheauhi i whepuen, talu e kamata mai wheauhi ko ia. Ko ia i se ako fie whakahatu pe a si kalu se whai, ne whai he kau pou, na i kai hoko ai ulungia ko ha mea, ke whai ai ha holo mui, pia koutu i lahi pe, te tau wako kotoa pe me iai. Malo. Kotoa pou. Kata koe tamu whetuna, kui whe pia koe Minista, a Tonga Institute of Sport, o tui whe, whamure mōre. Tonga Institute Sport o tu i whe. Kata ki e sea ko hanga te wakai hifo he ke best way ko ani ko ke me mai ai Pake ke kau i pes ko ia. Waga walufa. Sapokren tolu. Por mane Te mea me peke screen. E voa he feituna o tau pouta koe ki holua. ia ko ke dawe re ke me ko ni ko va pe fo ke ni sporti kana ia ai programa ko ni nei heni follow up ka hanga ka te ko to ai ta fa ko ni ko Tonga Institute of Sports singa ko lahi fo ke ta sa mo ngai u me pe kana ia ma ko ke nei ai pe institute mo ko ke ma pe ke active na ia tu nga ke na fo tu wa ni hiri ko o sporti na tu fo ko he wa fe ta hiwa tangata na ki active te whaka koe ki te mau pe ke active ko pas pe ki no mai pe i ta whaki Ki toko ne pe misa ko be pe na mau ke se na fai finga a rapuri no ni fo ki chimi ko ni te fai va ko tu na ko ni mahalo na fai ta no ai o ka wai ai chim ya ko pe ko ba ku anta fo ke mia na ko tu na ko mea ia ko aspen na ko mea nga u ko mea ko na ko ga ke na fai ko le ia ke mai ke Acapulco ku nei toi ku foto pe Acapulco ke langa na chimfo wa se ke ki toko ne te ta fa ko ya ke me ga ni na foto he e te me dai mi sa wata i he ministry pa na fima fo ke ya ha fa nga fitu ke pe he ko apia ko ia ke fai ai ako sipoti porque fitu ko na hu fi ko te fai wa pe abate mo ko de mar abate mo me ma ko si ho mo fa i longa ya ko na to hi ai a Tonga Institute Sport he ko lalo stadium era na nga hi loki ai
pe nai ai budget ko ni pe ne to ta han na phai na mo mi ale na yang ke na however ai me na ui ko tu pe mi sa ke tu a consilio council io tonga sports council na pe la o ye ki ai pe ko tu ma ke mi sa pe o sipoti o se ai pe ko hinga ke ha u ke ha fa nga fe tu ke tu ai pa ka fu ke te ma ha fe tu ia hanga te me fe ke tu i he in to ko i atere pa pe sa pe ne tu he ai ka po ko tau kumi ha fe tu ko ia i ko te fai pa po ko tau su ke patset ko na hinga ke fa ka fa more ke no fe nga ke fe na si yo mai ai toko ni me no sila mo Australia o fa fo ma hetasa o fa e fankia ko sipoti hangi ko ni ko ya ko e ngahi komit sipoti ke fakalere o hafe au pe mo fanki me pe he pa ko mantu ina CIP u me ngawe na o angeia ke Institute of Sport ko ni ka ko tu ma ko to mori atu pe mi sta ai fotu tu kana vinga ke hafe tu ke fa ya ko sipoti ai ko la lo ko state u me ko u lo kia ko ya ko fo I loto mala ke fai ai o ko practicolo ko he ako o ka we mo ako ko fanki sipoti ke kaule ka mo sport for all ka ko nga ma ko ki he me ko ni sai ke e fewi o tonga isi do sport o tu ye mala a pu te fai va pe i he malu malu o tonga sports council o tu pe ko fitu na se ma ko se ai i he consilio ko ya malo e tata ha ku he fotu popo malo ka uno tu ka mo le tau ai por ka ma wa ma prisone por pare mi be mai foto ka popo tau hiki tatou como por pe por pare mi ai office attenzione me mai ko pe to na pe ton pare mi Sia. Ki kore pepe lau te ati ki whiu pe taha maru kau me vau te ko ni he. Me mai pe ton pare mi ko esmeti ko ni wasi me pe kau me mi pai Ki whiu pe taha I he pe si wangi au tau tolu excel. Wanga tolu Ai ofisi ko ni atensioniare. Ai ko programa wa sa programa uaki ko taha fa ko totong whakataha pe ko meeting fees o tākiru ono afe wangi au. Ai ko wa'ain sea ki he whaulao pe ko legislative drafting. Saka ki he pe ko whamalala mai ko hanai ai whupanga meeting fees like pe he. No ngā ko pēsi wato wha o kuiai pe ai vote make heia ke international division pe ko legal advice ko ni ihe ki muri o hange haka o consultant ka ko pēsi wato rono pe SPI o kai me paanga ia taha kiru a to wafa ngiau ki he kau consultant ia. Ai au ku fai ui pe ka hana e to tongi whakataha ko ni meeting fees ua o taki o tupu e tia. I he pēsi ua tolu I kore whamalala pe ia e tia. Tia ko meeting fees ia e komiti la o ko ai pureanga. O ku ui me ke mo ni ke whakataha ai pa ku ngā wea ke meeting fees ko ia. Ko kauloia ia e tia pe ku ia I mo taimi preparation o ku tāna ki mo ia ki e whataha ko ia. Malo. Se, ko whamalo ke ton premia ko kai minista ke lau ne tongata whako ni. Nā kai mo tuani komiti ko ni taimi nau ke cabinet ia se koe ko ngā whamaratu nā meeting fees lai pehe. Ko tu mahalo na ko ta au pe taimi o ku ki ke ange hono ake ngā I ahon. Ko whampe sea kai ke lai pehe ngai fu meeting fees. O kai pe mo tau komiti lao ki tau tau ren.
Ape ko ke fula pe se ko ki me pe na tong kia mo tuan ko me mai ton pare mi am hau ya ko ngau ke na tong pa se ko nga ko nga fa pure anga ko to malo ka ki malo malo se potu e o me mai se ko fehui e pesi ua tolu ono ki Director of Public Prosecution. Ko ke fa malala mai nge he inista he ko mau ko oktoton ke mala ai tare kita ko ni me hato malu faka malu iha ma mafai he ko hi o tau atai na ki fai ko no fatongia ki fai faka ilo ko hi ko public interest pe ko kakai pe ko mana tuin na iai a paanga na o mai ko tu pe ko me ila lo ko he taha na o mai ke whakapaanga ki hataha loea e mamahe ia me he malu o hatoi office ke ne whai tau ataina ka ko whehu pe ke mista pe ko hinga pe ne tu he ni ko paanga ka ku tau ataina pe a tare kitaya pe ku ya hane whainga report na ia ke whetu na pe ko ne report ki he ya ton pare mia ya ko lakan ko ni ko lakan ai ku tau atai na pe pa o ngai ku fata tai me atensiale ko fatongia o atensiale ko fari falao ke pureanga ko taim ko ho ko ai ha me ai pureanga atai tare kita ko tatalaki ke ni fai fra ilo e kai ke conflict ai flakanga mon fatongia se malo se ko whehu ko hono ko whekau akia pe moe pa moeanga ko e whaka malu e ngahi office ko ni he ko hi ko ke ha mai i he office ko ni ai whakahino lao ko e pure anga ai ko whaino lao ai pure anga u ke pe ia me tare kita ko tātala kisa pa wata pe ko fa mue ke ka au o wata pe ke ne fai fra ilo mo me ko ia pena o si hoko ia tokota na kabineti na fai fatongia ko tātala ki tokota ko ia ko nga se ko hinga ke solicitor general o ku ko to tafu ko whakahino lao solicitor general ia ku ke ia ikse ke ia me atensiale mo tare kita tātalaki solicitor general den tonga e ngai me whakasivile mo ngai me whakelekele ko ngai me whakahia o ku tare kita ia ko tātalaki ano ton pare mia o tu ka pou i feo i va venir pa i o na mai le ke o vito ki me a pe pa ko ke to no ka e su nga to ta ha ka fa mo ai ko a pe su nga to ta e fla be ko ni pe mo wa pa pure anga criminal liability disclosure ko ki me wa se di ko ni makilu ni mamano to nga a to lo fa nga na la hi ta wo si na ni makilu no mano i va ka ko la be fo nga fu hopo ko ka pe ke ki ek minister fe nga fe uma pe ni be ku minister me vai fa mue se ke fe uma pe ai ni makilu ka pau e to ke o ko me fai pe kore i time ko ya ki malo ni sta pa nga ke fa pa nga me ko e pe mo te o tu ka pou pa me ai pe ia fa fo nga tap ni ma se o tu ka pou malo o eki tau hiki ka fa o tu ka pou ka fa ki ai no ai pe ke mo ka ta pe fa oa io me mai to ta fa
Tapa whenua kia ko ki wheu I pe ke tōna I Minister Polisi ko e pēsi ua whawhitu. Ua whawhitu ngā e whakapolisi pa ko Policing Operations Command. Ko e o ku hange o ku ko Specialist Response. Te kia ngā e pēnsea pe ko e ka wahe I ki heni ai hiwa kiru. Ko pe ke whamarala mai pe ko ha wa ko ni ko wa fo o na yeni na kuna pe tana whamatala pe ani ko wa ko ni ko wa fo o Mea mai, ya eksia ki whamarala. e Minister, ka koe ni PM pa pare bia ia pa more. Au se tapu fitun tapu me pa komita gato. Ka ko ke budget ko ni ono to restructure ange pe ke ne kontrata ki mua. Ko nga ke fa ta ke firma o commissioner for all. Ko ne fa ka ka wan pa ko fo ngai ne fa ka ka ki fa ho ko ki ko ai fa tongia ko potmao e ko ni policy se. Ai pa te mo me pe ki o ga nga hi sa program o alo noa ko nga hiki fa no fo ya ke ta fa ke ta ko tal bi de la ke fa fo nga ko ai va ko ni ko nga ke na response ke trucks mo me ko la he na u fa pa nga ko nga ta pe pa nga ko me Australia pa mo pa cheti ka na to ko le mai ke illicit trucks ko ke ange ke ba wa ai nga hi me ma ke o na ngau firma o ke fa ho ke na fa to ya alo se Alo, tu, pa more. Pa more to ta pu na ngalo iau. Mea mai fitu. Malo iksia tap mo petuna iksia pe tap mo hoi me mi pa komita to. Ko to ki feu et pe sta tau pe iksia pe ko o tu ka e ngau e put ngau ko ni ngau e ma hui ngau pito ki ha mo malo tau fonua. Pe ha pe I pe sta fa ko na formata la na pala ngau e na GPA tolu ko ka ke te ki whakahau ko whatongia tak mua ki whawhi paki mo whakahau ka ngai ngau ki ngai ora tama ki whai toko kai whakalao ngai mea kuia ai o ku toka ngate motane ki he whakatu tama ki o whepaki mo kau ngau ko ni I tai mo whakahau ka hana ngai whatongia ne toka ngai he tau ko osi ki he ngai ko ni mo kau ngau ko ni ke ai hanau te unga malu I he taimi ko whaia e nau ngahi ngau ko ni tatau te whito ke nau ngahi ngau he pouri ki he ngā mea rere mo hono whenga ko ke tātau whana tu whake whaito ko na tapu o ko tō ngai whape I he konga koni pesi ua ngau whāno mo ngau whawhitu o ko asia ngahi mea ngau whakateknikare ko ngahi mea ngau who'ou ko whehu pe ko kau he ha te unga malu I ke ngā ke kau ngau e ko ni taimi o nau whakahau whatongi ai taimi whakatu tāmaki ko ngahi e ria whakatu tāmaki o nau ngau e ko e pe itea. E Mr. Polisi ka koe pare mea toga. Tari mai ange pe waha teua ki he mea konu wheu e whawha po more. se o kau hele te ua kau koe ki whenua pa nei whai mai mo kore ki he illicit trucks committee ke te whalahe mea I kai ngata pe te unga kau e mea tau pa mo mahafu se a ko ngā pe koe kan koe mea ai whahufonga te ko whatu tama ki a bito ngai ngā ngau ko ni panai toko ne committee o no atu ki mea ngau e kau e pa mo kepla ai koe ko ngā ka whanai nau tolu kai ke ofa pe kai ki nau mai mua wa lawe alahi ai kau mua o ku whatonga ia pa koe kongala he koe konga ai popo koe ni ai komiti koe ni tau koe ni whai toko na tapu kono tāna kia to ai uhu mea ngau tāna kia to ai ue ki men ki he ngau koe ni ai ki whekau koe ngahi tawha ki whatu tamak peheni se O tō ka popo ia. Mea mai e watata. Mea tō atapu ni mai. Ko toka nga ku asi mai ai tolahi ko ni e kau ngā ke potu ngau I he nau palani ko kau ngā tu mau ko ka no kau ngā lau ko kau ngau tu mau e toko ngau to
se ko ha fu ko hi ko ta fa ko fu ko ki he malu mo ha ko te fu ka venga la fu ke ne ke ka polisi ai na fi pa ki ko mo ngai me ko fi mo fai to ko ta ka ko fi ape ke fa malala mangi mi sampe ke ko fu ki ai ratio hangi pe ko ka to ke tam ka le si fa ma ki ko to ko ta fe ko to ape fi ma ki ai to ke ta fi ai ko tokanga ki area ko ni pe ko hapala ni he patse ko ni ki hano to fala yang e ko ka pa ko to la hi ko polisi ta ke to to ni ko tu o ku si ma fasi ala hi ai ka polisi he fua ngai me la pa mahino be ngai fitu ni polisi fi ha ko ke ke ko to nga to ko ye ki o ta to ko la hi e to ta ki ka pa va he ko polisi ta ki he tōtolu ngea. Pa koe anga whiwhiria he ko hi, ka pau koe ratio e koe ngai whitu i upsai. Ka koe ngai uho ngai o kui ai ngai mea koe wheke tokanga. Pa whimau e ke te tōrangi, mai no whuku, koe konga kaunga koe ni koe kaunga e he ofisi. Ka koe whainga koe ni koe kunau i he hala mo ngai whitu ko mea koe whainga e ko tau whakamu ke tau mohe po uri tau ngau tau mai. Kaya ka koe konga pe whake ni he hamai i he ripoti koe me patseti ai tau maru i whanua ani a whio. O koe me nau tokanga pe he mea tatau ke nau tokone. Ka whima whamala pe ko anga e kuongo i o ko tui pe anta resource pe whakakau ngā ue e po ngai koe niki hono. Fua koto ani. Tau mohe tatou e whimaari he po uri. Ana si I whenga holo ki whai ngā holo. Ia mai Ia o whanau ke whika. O whanau ke whika ke whangau ke tō tāsia. Ka koe minau iwe koe kenge ki he whafunga e whika ko tō ngeau. Ko pēa uni ma ngeau. Ai kau ngau e. Koe ne whamu ke o mai ngā whafofua e whetuna. O kau futoko lai, kau futoko si e kau polisi. Pang lea oi pe o toka e pouri pai ke se mari e pe foke ai kau tu o kana tu ki fala he nau kau o recruit kau tu e tai ni bi tau me yo be e avalis fa ma la ko tau pe to la fe unga au ka ke ja pe ke hange ko me fa fo nga ku tau hi pau ke hange ko di apa ko mo tu ko ya to ko ni mangya ka fui to ko ka polisi ai fe unga pe e ka ke to mai ko nga ka tau fo ke avalisi Fai pe tau fua tau ke mea ugelei mo e whepopo aki e ngai whetu pe. Malo se. Malo se, koe kulau atau ke whika koe tō lai kau ngau me he nau palani pesto lua. Ai wasi ai ke tō ngea tō. Kakapa koe whika ai e alifolewa ke toko ua ngea ki he avalisi ki he polisi taha ke toko ua ngea. Ko whewe taha koe hifo koe nau taimi koe nau whau pifo koe response time. Ki ha launga mo mea ha mai fo ke te ni ai pehe e vai ni tua yang e kau polisi ki ha fahinga me ka ko alfa ta pe fo ki ai faka tokola hi fe unga mo faka nau fe unga po fo malo ke ngai fo no na to na ko tu ma ko lusi la wasi na o mai ngai me le yang e ke fai ko ngau ka pe o fewi ke mi sa ke tu nga faka me ngau ko tu ko me ko ki te nga mo me tau me ka ko ngai me ko ni o fa to nga e o ko tu ma ko ta pe me le ko sa fu ko ke fai hia ka yo e wa nga mo he fia ka ko me so ko ha tu nga faka me ngau ko ki ngai me pe ka va be nge mo wa tai me nge ka polisi ke ngai fitu ko ai malo faka tama Mea mai, o kapu ke foto do fogo e ngau ke nau to e te foge ka commissioner na nau wa puke mai foki mai ke headquarter ai ka polisi ka e whakapa ko ni ta ni se ke to foki ke pe tau pe wa pe ngai community sai to pe tau asia ka polisi ma mea ai wa mana ke ko ke te fala ko president tau pe ke te foto a polisi ko ni homa foto ke to ga mai vai lo to ta ha ki ha sin ke ne to ga mai ha di ku o tau si ho ki le ma to ke to ga mai ta fa ko ya mo te to ga ki mala ka puna ai o
pa uai to kon la ya seria mo ne pe fa fo ngai ai tau to fo ki tau wa to no ki tau kai nga na wa to ke ai asi ki ai pa ko fa mo ia ho le le ta pe to na seria au ka wai pa mo mai ai va ka ke search and rescue e tol ke ko na pe ke to kon ki fa to ngia ko ya ko na sai pe me a ki ai pa mo ai mo ngai project ke mai to fai to kon ki ai uniform ka policy pa mo me mai na se ke to nia ono ai u prison ne kon ka policy ke fai ngata ki ta na ki ta ai bo na wo me ai ne la ngai tai ko ko fa mo no pe no to a ken fo la mama hi ngai family ni ya kana ai ka we ai fa ba nga me seria ke to nia ke ta nga ai ko ko nge pe ko suicide proofing pe ko ai ke o fa ngo fu ha to ha ta ne mo ui e tai ko tau ke ko ngai prison ne policy malo se malo investa a pare bia toga mas foi to tap ni mai fa se de ko pensi fa nga uanga tol hiva be se ki so fa se uanga tol hiva ako ki ti lawe pe ai se summary ko e ka nga au ai ko hiva ko ne ta miliona i ta ko ni ka hapo se fitu ko ne fa ai ko mai no ko ni ko hiki pa nai balu foki ne ka nga au ne mai ka si ana holo pe fa mo re ko ka hi foki he ni pe ko tonga ko ni me he ta ko ni fitu fa miliona pa wa ba i fa apa gua mano valua se avarisi ako so mo ka to ni matolo e ngari hu mai ako pe ko hi ko so ko mahalo ku mana ko recruitment ni so lai pe asiri ni ko ki lo pe fe aya ngai te ku ai hu ki lo to pe ko to lai au ta mai ki to ri ko te no te pe polis ko la nei to ko ni ba ga to ku ke ko nga ko ni he tai ni mi pa ku ka fo ba mo restructure ko na ta ko ki ai e foi ta o to lu ke 1 million ai me ta million ai fa le ko fai e ta ko ni to hanga ko ki ai ai ta o to lu e to la ke 1 million na ko ai me na fai ko ki ai fa bota no ke ki mo ai o to la hiang ko fa mo ia ke to la hiang ko nga pe ke to le re yang hang e ko fo tu ai ngai va ai to fo ko na policy mai no pe fe ma ai ka policy ke na ho to nga ai aro se alo foto ga popo se ko ki fe fa si o fila mo apia ko policy ko ko tu fo ko hiki ki he mesi di pe ka ha ne wesia ai po nga policy he ku hiki fo ki o kau he konga o apia ko alo ai o ke ke hiki mai ia he tai ni he ko transition mai fo ke u sino ai go wai ai ngai wi ga le pe ka wai kamo security ko ki he a policy ko nga ke o alot no ai ka student ni ki ai wai ai nga issue be yo pa ke fa ka ai to fa de wa si ko ke le ha o ka o university ai ko ka ni me ke no pe ya policy be malo se ko ya pe ko hi ki transition ko ya ko hi ka ko mai no mai ka ke fu sia fe ka ko tu ko mahu inga ko ri se ni to kon ma se ya ko no fa le e to le yang e fai fatongia ko e ka policy pa ko fa malo pe i nga la fa po nga ko ni si ka policy to ni mangia tu ko ni ko ta fa mo fo ke to le yang nga me nga o fa ko le yang nga fa tu ya to pe ta fa malo i ta mo le he po uri ko hi ko si nga we tu to ka mo fo o po malo ka wi ke ko we ko i ko ta tai mi ke fa ka mari pe ko wa kai tu nai ke tau malo ko si wa kai ta lo si he ne ka wa ko tu mo ui ko na ko pe ke u la mo ko na mo ui ta mo ui se ta pa mo e feto na ka mai hoi me mi pa ko mi ka to malo se o ke la mari le ngo e lo e tai mi ka mai ka me mi pa tu pese que o que o até que formatala to me ala pe sea que he pacheco e por com moi tau pa tai que to mas o tu se ko ko tau e tolu ko mari wa tu se ko ta o pore la que he por com moi
teu ko ke COVID o a mai ke COVID pa ku wa ke tai ni mi se ku tau e fai nga mari mo se wa e le e poto I logo Albert Einstein in the middle of difficulty lies opportunity I he wonga pe ngai fai nga ta se o ku ai pe fai nga mari e ia matato pa ko man meri ia sea he lau mari e o e whakahoko mai ko e ni sea. Ke whakai ai ki tau tō, ke tau sio ki ngahi pōle. Ka o te tau sio ke ta whaki negativi ko ia ngahi pōle. Ka koe whainga maari e ia ke whalele e tau ngai whahau whatongia. Ka ko whiawhia I sea, mea I ko pe hou e ki, koe pachet ko ia e potmau e mo ui ki he uatolu a whaasea koe 7 miliona. Nemo koe holoia sea ke 7.2 miliona me he tau whapanga ko si sea. Pea koe hingalahi pe ki holoia koe ni sea koe ngahi tokoni se kau me he COVID me to preanga ku kai ki toi ai kai tokoni ko ia sea. Pea o diu me pe he kai ki toi fu alfa kai ki ka toktuang e whai ngamari e ke kau whafofonga ke nau whihui mai sea. Ka koe osiang e koe ne COVID mo influenza sea fok mai potunga oe ke whakahoko na ngai whatongia na kai ke toi lava whakahoko I he tau e tolu he teu koe ke COVID. Sea koe ngahi ngau e lalahe potunga oe panga ke ai I he tau whakapanga koe ni sea. Pea I September koe e tau ni sea ahau anoa ke ahau ua o whai mai ki tonga ne whatahalahi ai kau minista mo I he Pasifiki. I September pe sea o ku e ihenia I timi tawhamafu ke whakahoko e ngai whatongia ko ia sea. Te nau henia he wike tolu pea mea pe he ho eiki ko taha ngahi hiki he patseti ke tawhako ia hospitality mo ngahi mea pe he u polo kalama sea ko ngahi whakahoko whatongia ko en o ku amana ke whakahoko. Tai kai fo ke te aha ngahi timi a ahi mai sea ka po si kamata ke ia ngahi timi a ahi kuna o folau mai ke whakahoko ngahi whatongia ko ia sea pa o ku whakahau sea pa ngalahi ai whanua sea I he whakahoko ngahi whatongia ko ni o e potma oe. Sea ko taha e ka veinga mau inga e potma oe ke a ki he u ke taha kotoa a ngahi sevese e potma oe pa mea pe feitun. Taha potungawe ko ni ha potungawe o mai ai paanga ko ia wahe mai ko ke to ha fu paanga I ke to tana mai se ko viso neia o e ane afisea ke tai totong ai ngahi health te ngahi service e potungawe mo ui ka ko loa ke a ke taha ko to pe o tu se ku monu ia lahi potungawe ka taha e ngai potutu ngawe se ku toka ngai potunga aue ke whai ngā aue ki he kliniko ia I mua ke hoko ia ko e super center pe lava ngai service ko toa pe o whakakato ai ko hinga ko tau kainga ko ia pe mei haha ke sea. Sea ko e taha e ngahi mea maho inga sea ko tonga whai ke talatala no he tai nimi ko e amana ko ia ke whai ngā aue ke tanu pou ko ia e dialysis center. I e whanuan sea, maru e mahina ua ka hoko mai sea, ko e taha ia ngahi mea ku mahu inga ia e potunga oe. Neongo pia e ngahi pōle lahi ke ngā oe sea ka ku whai pe ai whainga ai potunga oe ke whakakato nau ngai whatongia ki he whanua whakalufua sea. Kako tukat pia sea ki he whainga maari ki he ka whafofonga he ko tui ko e potunga oe nia ku o mauinga ki he whanua sea ka ku whamalola sea ki whainga maari o mai koen ki whahau pat pe toto pe alala ka ko tui ko taim te tau whawhiho ia I he kau whafofonga e vote ko ni sea whiwhia pe potuan e tāre hanga I whiwhi. Alo.
Pe mai a fa ta tolu noi wa ta tolu. Tapo mo feituna sia. Tapo mo farekin. Sia ko fie lave pegi pachet ke ne potunga e mo ui pe a koutui ko me alahi ko vave e ko fotu ko famalo ve ministra sia ni ulere te wahi fariaria fe mai no muka ki me alere ke faia ke na ufenga o aki ko no muka ko fufonu ala pe a ko korea e to ke ka pe a koutui ku tari lere ia he ministra e koutu ko me ia o faia e fia ko voto ko ni sea ko ke te ha me ia o te fa fihu ki ai ko me pe ko o fa ha ko ke do ta ko ni pe mo ni ka nga o ko fa fe ta ibe mo fa ma o E vista? pe Mo ne me o me ke fa foga. E tai se na mo se me a ke yo tari me ko ni. e pe ke Ya ma ke fitona. Malo pito pe, imagino pe sea ko ane afise ane tu senta mo iko ino muka pe heve matatai. Pe a ne mau ia se a kuhiki senta ia ki loto fonua. Pe a ku kei ngau ki ai I hunga tonga hunga hapai. Pe a imagino pe a sea higa ki lava ki tuange kau ngau ke nau he mama fitu po pau pe ki ai me alele. Ai potunga o ke whakakata ngai whatongia I ai potunga o. Ka koe uhinga peho no tige ke whakakata ngā o koe asea. Koe he whai laka whakataha ko ia mo u potunga o ke he ai pure anga I nopu kasea. Mau mea I pehe fitu na ka maka o whafofonga o kulotonga whaho koe whatongia pa moe ngā o ko ia ki nopu kasea. Malo. Malo. Hawatu. sea Pai tato. o to more me ai nei sea ko famalo no hoko sea ko famalo ke ministra nga lahi ko nga u mo tokoni ke whakakakato ngahi fe mau ai ni hi whaingata ia ki motu hon kono muka. Ia o kuia I fia ko hui ko whatongia mamafa ko fuisia. E tia ko ngatanga pe whawaka ko whotu watu te tautari. Malo. Malo. Pea mai e watataha. Pea Sepe kia tawatapua. ko te whenui tatau pe hanga whenui tau whanei ki ke po ngā polisi. Ko tuka potu ngā eni o ku e sia lahi taha e he alu. Ko tu maha koe kau nesi o ku hange o ku lahi apito ai malahe me nesi. Ko hoa se o pe ko kau ngā koe e potu ngā koe ni o ku lo ange taimi koe ke ako e ki nau tolu pana ua mai ko o ngā ui ko e whare mahaki. E tau te whito kau toke tā mo kau nesi. Ka ko whepe minister ke whamalala mange e tūnga ko kuia I whakakau ngā ue. E ko tū koe ongo tatau pete tau mau. Hango tau ngoi ko tau malu mo hao me he ngahi whaingata ako he kau polisi. Ka ko tau mo ui e. Ka wangi peke minister ke ange peke hae ne whakafuafua I he ratio of whake ratio of maman lah mahalo. Foto mai he tapi wecho. Ka peke minister ke hae tūnga kuia I whakakau ngā ue ko e ngai whare mahaki. Pe ku kau ngā maari e pe. Pea mai usta. Malo sea pa ku whamalo laki he whafofonga hono o hake koe isi umau ingan sea. Mahino pito pe sea o kui kai ko tongani pe ku hoko e mea koe. Sana ku tofoko whamooni koe he ki nau tolu koe nuku whakafisi. Te whahua te sea koe au he tainimiko toko whawa luen ai kau nes ku nau whakafisi me he ngā ue. Koe lai taha sea koe ngahi whainga maari e ku nau mau I muri. Ka kuiai pe ngahi mea he tainu te lau hake ai sea ai kau whakafisi. Kuiai pe ngahi uhinga keke. Koe whainga maari e ku nau ma ua o nau hoa ku mau e nau ngā ue po te nau alu e whahinga.
una mau hoa ki muri ka te nau ala o ia pe fahinga se o ku fa ko mai ku kai ke fea o e fia ma pa ko ta ia se a me fa ko ki he ke ka ngawe ke fa ma opo ke mahino ai ngai uhinga ta se o si lotonga i heni se ai timi una fai hono toisio ki he workforce pe ko ka ngawe ko ia potunga we ngai uhinga lotonga rere taini ka ku ia fa am se o se tau e nau savea mo mea ko ia e tokoni ka mau tolu ki ngai mea ko no ku fai kai ko ai fatano ko ai fafofonga e ua tataha. Sea whakatoa lai iai peto i whehu ina e o mai toko whangea o manima ai kaunesi. Ko e tu e wesi o whamaman lahi e sea ku toko taha. Toko wha ke toko tahafi. Ka lahi angea i toi sai angea sea. Ai o tau wau koe he taimimi o whawhia maari e pe sea. Ka hei kai ke whakawhia maari ai ke tau nofo whia maari e tu unga koe no amki ai. Koe kau wako nese toko te au awha o lontonga whai he taimi. Kai whakawhisi koe ne toko whawal koe ni sea nei toko tau tolu koe kau osi mai me he tau whaka osi koe nesi una hu mai ki he nesi. Ka koe e talanoa sea whingau ata mo e nesi pure kau mai metro ni whare mahaki. Ke whai hasi o whakalukufua ki he kau nesi. Kono mo ni sea koe hae ngahi issue whe mau ke tokanga ma ke heki ai potu ngā ue. Kono mo ni sea he kai ke tau lava e tau tolu o whakatatau ke ngahi wāhenga o mau e uwhanua muri. Koe alu koe ne kau nesi sea koko i fisi. Malu mea he whetu na he ongongo o Papua New Guinea unau mai ki Australia he HKR. O whai tala noa mo Nusila mo Australia ke nau tokoni mai kono to whakatoko lahi e ka wako nesi. A pau alu whahinga, ke o te tauhanga o ta ofi hangai whainga maari a ke nau tolu koe ndo mau whainga maari. Ke kono tuangi ke nau alu sea hangepe ko whimea koe ngai. Koe return koe o ngahi remittances sea e tokoni lahi pea ke ngai whamiri. Ne kamata he tau ni sea no hike to lahi ka wako nesi me toko noa toko noa ko whenga pe sea ko tunga ko ki ai kuai mo fotutu ke whalahi ap nesi ke to lahi ang ai ngawe ka koe kono whahoko koe ni sea ai ngawe kono tonga whai kono e pureanga nu sila koe nau mai o sio ki he workforce ko hanea ke whalelei ko hae e tolahi wheunga whema ko tolahi e potu ngawe ke nau whakahoko lelei e whatongia ke kakai whanua ko tūngai a kui ai sea kai ke mahino pe ke motuan ai kamata koe HKA koe i New Zealand mo Australia ko nau mai na tolo recruit pe mai u whanua Pasifiki ai ku whai e tokanga koe ni sea o se review koe ni ko hae na recommendation e ave ke pureanga Tala noa mo de spure ka mai ai metro ni ko hae ngahi mea ke mausio ke o ai whai ang hatai mi ku esia ai workforce ki no whakahok whatongia po te maue ki he kakai e whanua. Malo koe ki tagno no pia ki he whafofonga. Malo. Malo sea koe taha whoke issue ku whanongo e motuane po tu ku tau whanongo pia ai. Ai koe workload koe ai kau toi tama kau nesi malo mo konga lahi koe kau ngawe. Na ia issue ia whe kau aki pia mo totongi koe nau overtime e se. Ka kou sewa ki he patset koe ni o ku osi wahe i mai. Pesi haia. He pesi. Sela peke ki tohoina peke he whafofonga ko tui ku sea ku mona pito pe mea ia ku o hake he whafofonga se pea o ku mea mai pe ai kau ngā ue na iai pe ki mauhala sea he ngahi taimina e kamata mai ai
แต่ไม่ต้องไปเสียในละเหตุว่าไทยในฝาบังเหตุว่าเป็นแต่ในนาวเฟมาเกยาฮา policy เก control อะเกในเต่าเห็นในไอ้ไฟไทยเสียในqui out of control เปียโอละเฮียไอ้เฟตายเฟมาฮิโนอากิโอเปเฮโอคุตุอุเสโอไทยมีเหหัวฟานอใช่เสียงาเวปอกเกไฟฟราหกก็คนนี้โอ้ก็เหหัวฟานอปอกเก justify ปอกเกที่หางเอาฟรามาตาละฟรามอนี่คนงาเวนในเมาเกไฟเสียงตาเลยเลยก็อสไม่คนนี้เสียอสต้องกันตัวโอไทยมีเขางาคนงาโมยว่ากิเมe na ho e whanua. Toi pea e pereri mo me ka ki nau tōu koe nei owa koe he ho e whanua. Pea kos mahino sea e totong pea he tau whakapanga koe. Mara koe ki whamalala pea sea koe uataha ua sea nei whiunga mo paanga hongo fulu miliona e owa taimi. E mahino pea sea koe taimia nei teu ai ki he COVID-19. Koe ua tolu sea dai holo e o tai me ka nga o tolu milion ai ko tu koe pode motana ke o tai mi hena sea me tolu milion na te lava pe o kava ai o tai mi koe ane afi sea na e tatare po nga o ha mai na tolu pe fa ko nga ka to ma mai ha se ni me fa pa ko a hon se ma pe ka ko e fonga ko hono ai ko tu ko si au ke a ni ko mahino ki to pe ki he ka nga we o kai ke pal pare mai ko ki policy pe ko de o vai to ke ai justification ke o hinga pe ko to si ka nga we ko e fe ma ngai me fa ban ko e hinga ya se al nei lai pe no kamatai o fo ki e ko li we policy ko ya se na lo tonga ia ko ke ko lo tonga I he se a ko e ke ve puleanga na e alo fa ho pe ngai foi policy ko e pa no finga e ko ke implement ke firmarie ai puleanga to ko ni o kuia e policy ke control ai to ko ko na o mai pe ko tu o ku firmarie ai tunga ko kuia I malo ko e kita fe mai no apese o ki al social media mo mea o kita pala si ai ko e me no fa ha tu se pa go tu pe fe mari fa ho nga malo se que hifo ki nei o ku hange na o me ki foi tu ni le fa he PSC ki he hange le tu ki me ta tau pe ki fa ngata ko o atai ko tu fo ko o fa nga tu fa lu ko fu fa he PSC ka tu to ton pe ke me fa ki fa ata ki ngai e ria ko ni o puna vilo ho e wa fa hange ko nga mo I me na policy ko fe fa si se ko ta fa ko ke NCT e mi sa ko uhi ko fa le mahaki o to ki fa wa tu ki e fa hinga ko na o silabea e ko statistika ko fa ha I ngai ripoti hange ko peset mahalo e hivavan o kakaia ko tu la vea ngofua na to le ke NCT ai ko suka me figa me toto malunga pe mo mafu ko finke taki me to ka ngas se ki foi konga ko ni ko ai a o atu ko ai fa hinga ngau ko fai ko ki NCT o ko fo ke va ko tonga health ko médico ko fe ate misa ko hi ko o ku hange ka ko tonga health o ku fa fo wa to ai to koni ki te ki na to te na wa na to ki he nga hi tu o fai ai nga we ko ya ku ya nga fa malo sino ko me ko o vale la e se ai wa tu ki va fo no e wa nga mai na mai ko o tala mai ne fai ki save a he la to pure anga o pehe ka tu fa tonton me te mista o pehe o sia ai fa na wi le ko la to hi o ko ase suka ek na to ka ko inga ne se ko tonga he fa te fa fo mai ko ki mo pe ko fe pa nge he ni fa ke to koni o fa fo wa tu I he ka tangata o puna wo ki na to o fai anga activity ha ka fa malo sino I he nga hi la to pure anga ko
ko me ko na ko fefe ai me ko nu fai ko e va sipoti ko ai mia he na ye ba ha tai na fefe au hi franki tamai ki lauto hi i sipoti ate il tampa mo akapulu kakapau ku kamata ia he ai ko ta u hongo fulu ta haua ko ia ko ke ko si ko tui ko sisino ki na doang fata ko to ko ki ta u ko o lunga he wanwa mahal ko hinga statistika ko tau tu la vea ngo fua koto ka ko me ko no foi se que que mista que fala famala mai pe ai fatongia ko tonga fu mai no ka we fatongia fu ke po nga mo va ki tu ang nau ha we ngai to kalama ka ko fe ta tau mo ya o mai ha ta haia o taki kita ki tu ke te luela lo pe ko taki kita ki tu ke te va inga pe ko fai ha me ko ke o ma tangi kita ngai me ko ni ka ko fe pe sia e misa ka ta mo o famala la nge ko ma o ai to ta ko talaya sinau o fa alwa tu mahalo ki he tonga he fu mamai seni fa tawa ke ni fu pohare apa al ta ka yo lo tu motu ui ko to fini matu aku nau sisim no me tamai ki me nau ha o he ni mahi hen le le e foi por kala ma va fai me ne fe au ki ko hai holo lai ta ha pe ange ni seni hiki mai pe mai alo te ki al ki o ko hi nei ke ka tai mi ke mau moi ka kotu e misa ko foi me ka pa fra mama lo hi mama halo o ka tonga health e tufa ko o me fi ag me vesta polo ka kotu e se ko fiu ke ki va ko ni ke ai mange mo ha fo mala le misa pe o ange ha me a feu nga fe mo tu fra me ko il fi a pito se statistica ko e wa ta mai na ki pe ke la to hi tes tau fu tau tahu aku kapan tak akses juga fu kapau ke kliniki ko tu sisi kliniki kia kiu mai ke kakai ka haru emang NCT se malo pito ku famalo ki he fafofonga no o mai ngai isi mau inga ke tataki ke tokanga e fare ka mai mista tari haka tau me peve tuna kuia ya soka e ta u ko ni uinga ke fafonga se io koe whanau koe ngai mātua koe okusuka sea tēnau suka pēnau tō. Pai ko ngai me ai a pu. Io ka pu whao wale le ase whanau wale e. Sea ue pe lo ngai whanau ia ku whanau mai pe a te mātu. O kui pe koe type 1, diabetes. Kau kai ke fu tok, kau kai ke fu la sea. Malo. Kau nau tō koe mātu. Kau ko fe famala pe ma winga ko ni e mista o mahino ki ha we mal fe ui ke fe ku na pa mahino pa ko mahino ka te au o pe ki me aiso o ta po te malo e ga kai ka tau ma lo ke ku hi ku al pe tai mi mo tau o o sia malo exia o fata mo fe don fata fo ki ho ik me mi pa ko mi ka kato ko framalot ke minister ko me la no toka nga okay ko algo ka nesi pa mo batai mi ka bo ko ne so mata la mai ku fai nga u la he pito dia ko pese ko fe framalot ke minister ha mai he nau plan nga u pe sta fitu ko nga fa po nyono pointa o fai e nau ngau e lahi ki palopare mana e lahi au pito lau ngai ai kakai ponua whika oa ki eni pe mo whakatawhi ki sua koe whare maha vai ola pe mo ngahi mau o koko i whare maha ki ka koe no ku whawhiawhia pito ku pahe i he minister panga taha miliona ki he wharere i whare maha ki whaarufua pe mo taha miliona ki hono wharere i e whakatawhi koe i he i whare maha ki tatau te whito me he lok whaere o arua ki ngai whituke. Koe kau ini palpare mana lahi o pito o tu fok whare maha ki o wahenga pa ne lahi o pito hono whamatala mehe kakai ngai palpare matoni. Ka whakawhia maari e wakai fok wahenga au e whaikiani. Ko whehu iau ki he pe o kulahi whiunga e sirini koe no wahei ke whai e ke ngau e. He ko ngau ni o fu mahu inga o pito e whahinga palpare ma whakapalama koe ni ke ai ke lele whakaangata. O e ai te o se te hatau e whiha ko te hoko e ai palpare matatau. Ai koe ku ke
ke minista pe ulah fe unga e fe unga ai paga ko ni ko nga I ai whakatafe me e feitu ko e feitu ko e whakatafe ko e fale I sia me ngai teknikare o ku e fe unga pe o lo tonga lere tai ni mi mau me pe ka kai fonua lo tonga lere ai major renovation ki e ngahi bathroom o ngahi area ko ia o e fale mahi ka pe ke whakatafe nga ko na ko e sua o lo tonga lere e tai ni se ko pe to na pe ia se ki pe ke no one o ka pa mo e patset ko e ke ba to ne ka mahi he hiki riunga ua me patset motuana I he whaakiru ku me he wakiru he taimi me sea me atoko ni kaumahaki ko e panga ko no whawhulau e kaumahaki ki tō preanga ka pau pai ke la whahako nau whaito o he ni ko nau tō ven sea ka kai whanua o whiunga me tō pinionu milion ke mea I pe ka kai whanua kua e toka ngamake kia nau tō Pea koe awa koe nei pōta sea kutokoni e wholau mai ngai timi specialist team me I muri ki tongani hono whasisi I awe kau mahaki pa ngai whamore ko ia. Ai ko whahoa sea ko September I hene tim tafa mafu. Ko ku whahau fi he o mai e tim penia sea lau milion iPhone noa ka ku mea pehe ka kai whanua ai hospitality koe na ku pehe I he panga e fitu kiru ke keita ki o mai koe ni sea kau o whataha kau Minister Pasifiki mo ui ko tim tahu mafu ngai timi koe ni mai sea kau tahi whotutu ia sea ke kau specialist visit ke nau wholau ki e ua wholau mei I toa tapuni tafaki ko ke kaureka ko internal medicine ko talo tafa te lau takai o motu se au ki he wa fali le ko ia ni fo ke ya ko finga pe e potunga o se ke me fa ma like universal health coverage pe ko tawa ki ka kai fo no ia pe to no se ka mau finga mau le ta ke fa ka ta mai fatongia ke ka kai fo no Alo se. Alo vista. Se kada ke tegi ne ko pe ki visa ke tal mai mo e fiu ko ki outreach ko e tonga health ko ki NCT ko ha. Pe kwa pa fiu ngai ki ko ki fra ai ngai ko pu ke nau fai ngau ko. Se fa malo bit ko e tonga health ko e taha e ni manga au e pot ngau. Ko e health promoting unit pe na hanga ai pot ngau e ia na fi ngau e. Pak wahe e ngai whatongia ki he tonga health hange koe no nau tau te nau whaai ai ngai activities whatu mo I lelei koe tō Vestapolo. Pak wahe ai paanga ai sea ke kore mai e ngahi whanki community group kakai whewhine ke tō Vestapolo. Koe mea koe no mea ki ai e whafofonga whika pa moe ai koe ne sound system ke hoko e ngahi exercise. Pea koe poate koe ni sea o ku koe sea koe he poate o ku mau wahe kau takiloto. Koe takiloto e mamonga o ku lotonga sea he taingemi. Pea ku lotonga sea he poate koe ia sea. Pea ku o mai mo e whafofonga me he kau businessi, koe whafofonga me whare mahaki, koe whafofonga pa me I whare area sea. Ke nau kau whakataha I hono malanga I koe e mauinga. Sia ku mea I pehe e hou e ki koe palparema peni ki tongani. Koe palparema whamama lahi en sea. O kuia e prokalama ku whenga pot ngāwe ke ngahi ako ku I ko health promoting school. Whakai ai e mo I lelei koe ngahi api ako. Ko si lere ai maalahi school. Koe whenga pe sea ke tokoni. Pero taha sea ngahi mea whawhiawhia he whengau a koe na health promoting unit koe pot ngāwe pa mo tonga health. Koe whengau a koe kautaki lotu. Mea he whetona sea ane a whihe konferenisi nei hoa ilo ia e ono. Breakfast, morning tea, lunch, afternoon tea, dinner, pa mo sapa. Koe ahon sea, koe hoa ilo ai konferenisi kuape. Ai ko taha ia sea ngahi whengau e aki ko ia koe isiu maho inga nia sea
ke whenga we aki. O kai ko whatongia pe, putunga mo ui, ka ko tui ko e whatongia ni sea, tau kau whata, kau whawhong whale area, kau takilok, ke tau toni ho tau kakai. Os mahino e statistika sea. Te se te walu noa, kau pekia, matunga pe, ko ngai pa mako ni o kui kai pipihi, pe ko e non-communicable diseases. Ko ia i sea, ko e ki whamalala pe, mo e tokonia, toko whiawhia pe, mai whiau i sea. Ke tau mau information kon tau mai ka kai fonua pa mo mau inga ko ia mo ngahi activities ko en mo fainga mari e tonga health ke nau to ko le mai ngahi to vesta polo ngai me pe fika mo ilele Malo vista mal also mai to ta po ai malo se o asi be se go fa malo se ik minister fai yang e ka lau mari le le po ki ono foto e dialysis unit ko ane hi fok nei me be minister nei ka wini na kai fu ma fan na ki fa ka wa ko ya ka fo fi ni fai ka lau mari le ki fa nga u ma inga ko ya ki ka kai fu no malo se po foto se to pa ta ki no o pe to pe ia me no mai pe o laki pe fa malo e minister malo bit ana la ko ni ko no wa pe fa malo bit ko tui ko fala kala hi ka pau pe alu pe tai mi mai no ha o fu ka specialist me muri ka ape me tai mo ta ma te fa tong a to la he bit ta mai ki foki mai wa ko e mala ko ne fai to ka ape mo tai la pe to fai ai fai to specialist i hen ko tu ko fala kala kale re ko hi ka ape tai mi mo ta la pa pe fai hen ko fa si na se te si wa ngani mai ba te so ngani mai pa pe ki ko di mai wa kala ke ke vai pe ki paanga to kon paanga ko valu kilo ni maman ko tu ma ko men ki potun ke ha ko ne si ga mai book ne si tu pe ko ni ka ko lo ma pe ko ki e ke pe fo memori ki minister ka ha ta mu ai to ko ni ka ne si ma man se malo pito ke fa fonga to tap di ma ko e val kilo ni mama no ko e sea o pia ia e va henga ka fa ya ko i he apia ko ne si to ko wafa pe a mo se nit ke frale nengo se ku malu e apia ko te si mo health science i university ka ke frale pe ai ako ko ia pe me potunga we ko hinga ko e o se ako ko practical ki he frale mahati se ka ko hinga ia e ai plan ko malo se mo mo to ta diva mi da se mo mo se ko famalo de veituna se tu pe ko famalo na to fa vai ha pai se oki ai hono fa computer ko o tala ko e ka u tinga pe se ko ma ki se ai o hinga ia ka ke to menuolo e se ke talat na te gilai pe tala ko te ala tu pe ko fai ta kita da fa hu he computer be ilo e pe ha te tapa pe mama ne se au sila mai vito ia ko te ala pe fa to hingoa e o se IT o fa malo de minister ki he fu ma mai le ko se ko va funwa on fa ka o si fa malo ke minister ma me pe vito na se a pe no fo anga ko hi fo lau ita honori aki ahon ko ho masani ko nga fa of ya to amana ke ne sia ke mahokat ki fa ke te foto mo si wo i he matafa ni ui ke tatau me parashi talapu yene pe ko ko re ke grista palan de taibini ano fakala ka a fu facility ko ia o guri aki ai for ma ko tu ago ni ui ki fa hapa nga activity fo o puri anga to apiako ko ha be ha nga me aki fa ti ui aki a fu facility da la milion no la sia ko ka te fa malo e grista ta palan ki ka ha u pa ne pe sia ko tapsio ke a ni pa tau baka tu ke ha wa mai o mo tu e se to masan yang a ma fo no apa fa malo tu ke budget ko ni pa fo tu malo foto pa popo mopo e hawe ha mo me te tau ke hokot he o ko ko no ai pe pula ga foto se ta fo ga mo ka ta ki malo o to pe me fa be ni ko foto be ha be no te ho iki Pele pe ke ka wa ko wa pe ke ga i fa to ge ka me mi pa ni ke conference a po na ki la va ta le va ga po nga u pa ta to ki me a to ma lo ko le pe ya ko me ai pe ka u fa fo ai de u ya na fa to ge a ke
ke kauat ke Fili Palestine sa Siciliana ka kanya pe ko to ko sai pe por para mi ka e Oye, sea que ku ma lo porque ko whakao ka pau o ku pehe pa tau malolo ka tau tu fo mai tata po tau tu gere ne ko no mari ko mo ya we ko tau malu mai ka tau elama pe ya ese ai o se ko ya ku ya te ki fam dan tu fai ai fi la cara ta hawa se pe to ki fai ku fi e fi tu e fia ai ko iga pe se pa lava pe ki pot va e u pe to ko ai to vo ni pe ke aki foi ha fo wa da falo me ko hapai e wa tata io e no pe rocky tapu ai to next year ba tap mo oi kom ka to se ta fononga mai pe ta to lan e fias de lava te ngai ngot ta fononga mai ko di se ai no pe ke mo doan ni ko e me ai kau mo ko doan e fa wa ko ya fare ale lo tu fare ale ne fo noa e kai ke ta lava ha fa fo ga me he ke tu o e conferenza sia si pe ta to ta fe uma ko to nga ko e te ta ko fa ospita to lo pompo te he pe ko ha tai mi ko o e fa o mai me ai sia si ki fa ka o mai ki he tau no pe tau to he tau mai no pe buai mo ka fa ke ka e ka lava to pe pare mia amore mo fitu e be ai lo tu o mi vero o pe che fare me ape mo ka ate ma winga ma to a ke vai me ko tu si a ke me ko tu ko tu a tu tau fe unha sai te tau ho ko ma bombo kai ke pure fitu na ki ha foi mo ke ta kai o tu tu ya ko kai tu pe mo ke o e mo fa kau kau se te tau ho ko te foi ko ta no hospital no pa tau tu ko tau ya ko mo ko nga we e malo ma fa mali ko po nga ko ni se o fu ka po nga la la hi ai pure nga se ai pe ke ko le ya ki po nga si ka ai le va po nga ko ni ko tau ni fok se va o ka wi amore mo se amore pe ko le mia se amore mo ko voti ko ni o mama fa ke ting mau to ko le pe ya pe la mali le a ko e ki o ki ai fa ki voti ki te tau lava tau tori o lava i fitai ko ka wa i ne se pot nga o tak mamata pot nga o ta mate a fino me fa fok fa lava foi o ya ko ya se o kai ka para ma mo tu ani ka ngo ko ni ka ko foto wat pe ya ya o se ai o foi voti ko ya ka popo ke wa foi voti wa ko ni ka tu ko mo ai ka pompong ko nga ko ke a popo ke wa voti wa ko ni popo sai malo se o malo tu ka fo ka tai ai ko fika fi ha ia e kalake wanima ka tak mamata mo please on mo tamate fi ai ko fika fi tamate fi se banda ka ta bo ki statistika o ki po nga si fika o e pare mia ai pe u ko na ke ko re u pa ko ai e u se o popo pe tau fi mai popo pe matuan statistika ikse ke tana ki mo ye kia ya popo ke taria e statistika popo se taria o mo se o io ko foto atu ke foi tolu ya se tau ke foto atu ke tau pasi o si fainga mari me ko talo no famata a foi tolu ka tuku pe a ko ka popo se fica fi ha statistika a foi tolu ko ta ki mamata statistika pe mo tamatea con tau ai te ko foto atu se ke pasi e dai mi oi ko le pesa popo ki ai foto u ia ikse ko foto le fai to tapa ya popo ki ai o sai to tapa ai ko fica fi ha ai fica ua wanima wano to pe taha ua fitolu se ua fit anti corruption kia hai se da mo fe dona na lava mai de mo ia e ponte se ko le tele vai anti corruption e ko to kamata fo o ia ke tau tare mo ia sai se ka ta e fa fonga tu ko te
tau ki vai nga se he men Tui kote, kong pēr pēke tui kote, o te ke tēmea koe he mai ka whamore more. He koe pē mō ni. Wange wari whatamai ki ke tau fu whawawe pē. O whamalo atu ho wik pa whamore more pē ka pau kia ha tau whunga rea ku atu me motuani. Kana e hoko o langa ia ha pai urak no pere. Tāri hao hao e whai tōru koe ti. Ha ko pē ke tau malo loai. Ko whamalo atu motore ngā ue mo mea ini. Whawawa ka whafonga. Ko motoro o tokanga ki ei. Ko i ko i wila ia. Ko e tau ngā ue i ono analaiso mo no. Tōni e tau i tau i riu o wharerea. Le riu ai o wharerea. Exe wharerea. Lord Whafanua. Maroi. Toi whare ki he hongfua pompo. Tau kes